Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM. Amen. Yami Boshano, Abamari, Wadi Boshano, Abamari, Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. It is, of course, a beautiful brand new Monday morning, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. So time check, some 39 minutes after 6 a.m. Radio check AHENKAN, frequency check 93.3 FM. Program check Maakye. On behalf of the solid production team in town, Udi AHENKAN Kwame Aboa, as always, leading the charge. Omo akanyina ka ho bi adwempa hene Kofi Menksa ka obike Kwame Asante, Billy Man. And pay your synchronia for God and country as we do always. Yasana babyum. Asedania de moti asifo nyankopon, oborobori nyankopon, eje nyankopon no obe nyankopon se odi akodi weekend no na wasan edi yen aba. Today also happens to be the 27th day of June 2022. Did you hear that? I take it. Erade de yen ahye na watwefo frase. Na eni jesem we mu no se na watwe we ya yebesan awura bosome foforo mu. Dem
don't hear the acid that the Bema Yankopono, near Washay and Swabo and Hobai. Am I a crowd as a thing quem to Chamadabo Jimoje di Mufusania? I don't pay say a rade as selected na Living FC no. A rade the way Ramubia. Me pacho the our ben will be a when any Munaka and say Kodie. One take, I sanka bi munchira o. Me say nyame amma kwan nyame aye selections no ama anopai Living FC ni omo akoda ye na anopai awrade asan nya ne abeka atiasefo ho omo na omo bebo Living FC football no ene omo na e ba bebo sa match no eye sa for na e bebo me awrade a select me ko became so awrade a select no I don't think you heard any Maakye say Konie. No, so I just Konie. Me pata mu fie ho so monye. Nyame amade ate wo ma no ho. Mu nyina mo hwe mo ho anim na mo kan kira mo ho. Hey, living legend. Konie. Ono so aje so. You see Konie. Ah. Eti general manager ono yire mo nyame hwe. Hwe anim. I say, hey, Adiacho, Utinkwa, Kodie, also I can be on. I say, boy, Udido. Eti also for AHENKAN933FM. One way the money here. This is Oba Puma Cordia was saying, hey, Adiacho and Nenso, or say, I. When you make a turn where? Kodie. And yeah, easy say your best selected Living FC. Now also so first 11. Now also abeka hubi. Share Living FC team no ankasano. And you're very tough. And it is your selection. Na first 11 ubobia. Na just say nyame wodo pa. And it is na makano. They say ade achibia na ade aseda ma awrade na afi wa hwe yiri anim wa hwe o ma anim wa hwe o ma me anim wa hwe papa anim na ga jale say Konie na wo a wo papa ni bufu endra na dwe ode koda ya ade ache okoye Konie wa be pa wani so are opportunity goodness and mercy. Did you hear that? I will take it again. Take it again. Okay. Mijidi yes a weekend no na enema sheye. Ai weekend no in fact na a tedious one. Na juma wo mu ma binomo. In fact na a very stressful. Na up and downs ne doso. So what is here? But awrade crying. Yenya ye two crying. Yenya yen two crying. Awrade crying. And ankakra wasan de awura ene Monday morning or the awremo. Ye wo gidie se nyankopon or the awremo no se nyankopon no. Enkakra wo de ye betwa afi. Enkakra wo de ye bewie. Ewe Yesu dimo. Amen. Me pacho afi na do feel na to hanu AHENKAN933FM free sub break up me say non do ebebo ano pay there. Your biggest, in fact, official biggest, your official biggest political, social, and current affairs talk show. Any day, Bremonano pay. Memory officer on Sabachimiaka and www.AHENKANFMonline.com. My tuning modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app, Nina our Google Play Store, and I say App Store. It's more we use Android, and I say Apple phones, you know. Monko Google Play Store, and I say App Store. Monko download the apps now. Me kind na. We are then you search for AHENKAN933FM. Me pacho from me all. Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. I don't pay Kotoku Mayor. I rather the young Kwache. I need to see Konie. Ghana, I see Obuoba Ofori Amanfo and the AHENKAN933FM.
I have a very tall list of appreciation bi ayebe mo amoba beka yen ho empanimfo ewo apue mantemo ewo omai Ghana mu ha. In fact, from all the political class no mo amoba bi ja yen and na no me da na yedi yen 1 week your grandpa na me be shira mo nyina enti ya muntie. I will try na mabubu din bi kakra. They were all there. Nyankopon shira mo iti eye ni duru a na afi mo asan beto aso. We believe in your benevolence. So that is Saba. I'm power, yeah. I don't see now play part of your single day, being come over Brenoa. Wouldn't say or may mercy with your parliament. One more, I pass it. Plea bargaining bill. I don't see a dear body, plea bargaining bill. I don't pay. A bit the Emrahun como. How much let's say no more bois. Now, Oma amended criminal and other offenses law no. Omo betumi abo remember na ye be di emra hun komo kakra. Emra law. Say ye sorry ana ye di etu ye ho si ye rule of law. Ghana ye rule of law. Ye oman ye de mra ne ye den ne akeka sa abrofo no, but anopa yi ye mudu do sen wan ye nim plea bargaining bill no. Ye nim anopa ye be di mun komo. National Service Scheme. I don't pay omo ewoyem table so I be dimu enkomo. And they are not on the table for bad reason. They are not on the table say omuntia you omo enkrofoka. No, but this time omo table no so for something good. You be dimu enkomo. Omo the deployment for employment initiative be the aba. Eba be boama uwie wo national service na straightforward unkotena fi obenya adwuma ye anope very good and inti ye throw yen torchlight no e dia to so ye bedi mu nkomo sanso na National Health Insurance Authority empanifo so so guso a omo ye nhihye ya hodo no a na unim say as we speak in there we are sickle cell and as a cancer or no health insurance no encover but yet it is penny for so almost share say omdi nyina de beka ho nti we are sickle cell and na cancer be show free but we no almost as ya pilot with enkwada we are kwada na we are sickle cell and I say we are cancer patient almost say almost to nyoma enche omdi omu nyina de beka free medical care no eho anope ye bedi mu nkomo efutuo wadi akwama adesuafo se ensanu njuma adesua already friend of technical education enwo se wo mo etoto na se sanse eboapa nansen wo hwe ba bi ewiase na switch de afa no a eye ensanu njuma so wo nsanu adwuma ene wo ye premani. In fact, won sanu dwuma ene mo na muru ewiase eno nti ode afutuo de akwama desuafo ne se omo be co schools na especially awofo no mo ma no omo select schools no a eya am nka omo ho na bebre no an choose technical schools no na omo konko sua nsanu dwuma sanse ne eno na aba be the ish of the moment. Now, so we will do a bit of analysis on Honorable Kennedy Ohene Japan. What we say over the weekend, why intensify the campaign? Yera Kennedy ahinti say or no so or but for NPP one more
flag bearership race no ono so baby na ebinom kire se ebetumi abasa Kennedy Japan be wini because as we speak eye bebre no ase Alan Bawumia but ohwe the dynamic any the perspective yera ken enso so di free air ba no ebinom kire se obetumi afa ho awini ebinom kire se ba bia Ghana yeduru sisi ya no we need a radical leader ye hia leader obroni beka se oye domineera na ni den leader na ni den a obetumi atoto nioma ebinom kire se nya brofo as the gentle na doso ebinom so kire se da bi ye hia emotional leader ni nyina ya adwenkyere nkrofo ekere ene on our table we will talk about it. Yera Kennedy akomprekwe Japan. Is it likely say obetumi afa Yera Alan ho obetumi afa Bawumia ho aba be wini NPP one presidential race na a lot of opinions na nkrofo ahye anopay yebedi mu enkomo ye ni binom ya adwene because as we speak no man ni mu ayede enipa mienu Alan ne Bawumia ni nyina mo ho ayehi enti ebetumi aba say omo de Yera Ken eba possible so mo 8 no betumi breaki and I say any possible anopay is on a radar. We will talk about it at length. I would love to read your sentiments, your opinions, and into the BFA 0594 841044 0594 841044 Fafa Fabra. Jumedieno a interactive one, and of course it dwells heavily on or comment or thoughts. Any other opinions I will be sharing on me patch of Fabra 0594841044 0594841044 ubetimi so dey atwayen e wo Facebook and I say YouTube ni nyina ya AHENKAN933FM ofra me Obuoba Ofori Amanfo the Commander General Kotoku Mayor anopa yi why you ready ayenso ya ready fasten your seat belt and let's fly. I don't see any real brother to admit so the about encrophobic comment via Facebook we see a friend of Blessed Sun 2 p.m. at Santema Mpono say we all need to pray for our dear country Ghana because things are not going on well and hardship is too much. Greetings to Chairman Nana Kwesi Augustus NDC Ashanti Regional Chair 2 p.m. the Frasantema Mpono de Aba we enso sedien or see a friend Joe Brain so the free asimfo so anope o se wa biom Nyankopon hirayen ene adwuma ye tactics man on also watching you live from Amakum Kumase mo badwuma mo fire ye the radio say wa hwe so ma de patch adwuma na wo ye no papa kosoa na ye ne more into on also the free Kumasi Amakum de buy no but what journey and also the comment or the egu ase me pedum na ode ba no Otunku na wona ade we ba to wi mo brenie ene da mu ni nyina wo se me fa nto anim se eyade a apuema ntam nyina no ene nsuo wiem nti anopa yi emiaya ahodo ni biom be experience nsuo no se epetepete ye kwa wi abremu a wo kire se sa pepepe ne beye ene no o kire se nsuo ewo wiem awia se wia bebo no
na hoɔden hyɛ da ni soro awia bɛbɔ deɛ but ahoɔden awia no de bɛbɔ no ɛnhyɛ da ni soro ensuo no akɔnka no ɛne nti wototo nneɛma no ahwɛ kwan ya bɛfa so abɛyɛ na wo ho ankɔka adwa mu nti wei ɛyɛ wiem bɔbrɛ nsɛm efiri mpanimfo a wɔhwɛ ewiem bɔbrɛ ɛne ho ntotoyɛ so de aba ne yɛde mu amaneɛ ama wo nɛ anɔpa yi Psalm 56 minutes after 6 a.m. Awurade asɛm Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamu Ate Ediba AHENKAN933FM Ontonko na ona me pato na watch we nyina obofo a wo ba ya asem wo de ba ya asem a ede yie na so de munimuni ye de ba ya kana na watch mu ni nyina ntie na mebie so de ya kire o na nyankopon ya adoma wo kina ya to aso na de kye ya to aso kopim fiada me pato asem obofo ne de ba ya na watch ye o se medum yunu ya nwendwene ho eye so simple but eye very deep o say have a covenant with God. Have a covenant with God. I was so winning Yankupon enya pam. Me pato anyeye bia ade significant bi e wo abrabo mu a. Se abrabo no eyire so kire so obetimi aka se awurade hwe saade ensu no hira me. Awurade kai apam e da me ne wontam. Wo bibia so significant. Wo bibia wo bibi wo abrabo ni mu a eye so identifiable a eto dia e den a ubetumi asu afra awurade. Ubetimi arefe awurade se awurade kai apam a eda me ne wo entem. Do you have something so significant in your life that in times of trials you will be able to refer God to that covenant for him to redeem his covenant in your life? I have come to you and I'm beside this simple question, say, do you have that covenant with God? It is better late than never. Mabai, onyame bofo de asoma me ene men so so mabai bomu amane de akere wo no. It is never too late. Say obe have a covenant with God. Say obe odi nyankopon be nya pam, obe ya ade bi e be ya pam ada wo ni nyankopon ntem. And I know nyankopon ni enipa bebre no anya pam. Nyankopon eni Abraham enya pam. Sanso so ene nyankopon oni Noah enya pam. Nyankopon oni ne ma enya pam. Eni ntimi pa cha ona no pay asem e de nam ne se e wo se wutumi ni nyankopon enya pam. Woni nyankopon nya pam e wo biribi so. E wo se wutumi ni nyankopon nya pam ade bi so a eto de den a you can refer God. Obetimi aka che Awurade se Awurade kai wa pam no. Enti Awurade won kai wan kasa wa pam no. Wasem se wo wanum asem e ma asase so sa keke. E ba asase so bia no a e wo botaye nti e baaye. Eni enti Awurade kai wa pam no. Kai wa pam no. Kai wa pam no. Anope woni nyankopon nya pam. Obu wor mo se me pese me nyankopon enya pam e wo sika yie mu sacrifice. He obu wor mo a o se Awurade me pese me ni wunya pam e wo paibom. Obu a o se Awurade me pese me ni wunya pam e wo praises emu. Obi se Awurade me pese me ni wunya pam e wo worship emu. Enu nti sa nipa no abrabo no do enwuro o se dada nyina rama sorry eraze o sande odini moja kronkron na tomi dada nyina rama sorry merazo wa mame wa tomu eti emfa woni situation onam emfa woni abrabo no a aye bisi basa oni nyankopon anya apam se so wa ni gemu so wa werehom o apam a eda oni ni nyankopon tam no se obetuntum no obekamfo no obesore no obebone nsamrane anopa mi bisawo say do you have a covenant with God? Ugusu eko wani mu no sa abrabo ni mu yeden a obetimi ya refer God to. Be ba ta woni nyankopon ni bia entempa soara e wo se wo kan wona bo to ntentem na unya pam a ebeda woni nyankopon ntam
She okay kan Bible now the book of Psalms. Now no na Nyankopon say, "Hey, mommoaboa ma hotelfo no ano, womwa me no wa apam e wa aforibom tie. Se Nyankopon no e wa apam wo biribi ho a." Bible say he is a covenant keeping God. Oyenkantama onto se woni obi nya apam a odi so pepepe enu nti na no ka kire won say me be soma mama ko se kuro no na mom eya monkai obi biara wode aka do e de sign ne ntokuya ho no me awurade me ne wa apam mamon se no hwe awurade ye covenant keeping God enu nti abrabo na obo no pese ne nyina koyie de ma o pese siwi a ene awurade nya apam obiribi ho eye de ba de eno no de mimi ntimi nka nkyira wo betimi akyira wo niam ahodo bebre a wo betimi ni Nyankopon anya apam wo ho hwe wo betimi ni Nyankopon anya apam e wo mpaibom wo betimi ni Nyankopon anya apam wo sikayie mu sikayie adoye wo betimi ni Nyankopon anya apam wo mpaibo makanada osoriye wo betimi ni Nyankopon anya apam wo mu minima dia wo pese wo ni Nyankopon anya apam wo ho memi ameti ha die meni nyame wa apam me nka nkyira wo me ye bia me hunu so ensunsanso me nka nkyira wo o ka se me ka me nka bata no pay de me ka kyewo se awurade ye apam korafo Nyankopon enti se obi ni nya apam a ne ya na ye de nsi ye nipa nti ye nya famu de ne ye ya na ye nwinwin kakra but se ye mia ye mu na ye timi ye nya famu de no a ye jade aka de me awurade na awurade aye de aka de amaye me say na watwe we will talk about this and inti shene nso say enema anua nyame yadmo o kire betwa so ati ase wasumi ye wo de hwe enanu Nyankopon ne Hezekiah omunya apam Ezekiel si nyame aso dan afi won kote a Nyankopon asoma odiifo bi se he wo baba be wu no se na onso so Nyankopon yi tie onkai asore dan ya masia ma onkai we ya ma fe Nyankopon ti odi o se hey akoya smart se wa wetimi refer me to a covenant between me and a wono me di mfinhia edunum me di aka wo mfie ho me pacha wo something significant in your life a to the edin here obetimi refer Nyankopon tu ana bibi se ni ho de a ene na wotwe awurade se me meka nkire wo se uni nyame enya pam ene ni nya pam eniama ahodo ane ya pam ane de Nyankopon ni nipa ntam de edoso ena no Nyankopon ka kire Moses se he ka kire enkrofo me ma no omo Egypt ni se obi bia obe yare aboa ne beka no omma neni so emfa nhwe apam a eda meme Moses me ne won ntam no na so omo mani so no omo hwa omo ho beto won ni nyina ya apam ahodo ni bi me pa cho se wo yade a apam be na da wo ni Nyankopon ntam atimi refer ni to se awurade nam saade ntima me ho ntome de ba de uni bia otisia tentenhoro Christ asumdwe nka ho je Nyankopon be Nyankopon konkro Nyankopon onko so ankrawo na onteneteno onfa wonante wona kwan so na hunu hia se obenya pam a beda wo oni Nyankopon ntam adumura onko so hwew so na adum no so mfa ma ti ase ma me so be ko so atena urade ni nwunu ase a yire so kire so seden adumura no ongu animu aseda e ba cho frame Obuoba Ofori Amanfo the commander general Kotoku mayor arope ya tena se baby ya dru ni bebu the curve na yako into the world of sports or Africa. This is the moment we waited for. Hey. Ladies and gentlemen, it's sports time. Okay, Africa. Chairman General. Asheye. Oh, Kotoku mayor bibi asheye. So we who Monday Saturday na say. Okay, ka ho na say we asini ba bi atemdi no bi etie de nyasa e kana. Na Kotoku for we omo stadium no mo so mo be na kosi sen. Some say politician for na be. Contractors was so ana. There be some twon politician for no. There be o. Over the weekend no. Me who say CEO no friend say Limford Limford. Okay. Me who say na say what trendy bebre. Oh, they say kasa ne dey. Joy for yi ni news no pa wi anwumre. Say oh you so optimistic say obetumi anya yi stadium no for games no niam. Say ne namfo ne joyful. Contractors wo ho. Hwan? Anoma ba crazy wo. Say omo dey say makasa ekroma for the kasa de omo yade.
adwuma no de some say politician for na be to mo twam politician for sa na mo so mo twam politician o ba na o ka se de tie bia ordinary o say politician for na say de tie bia politician for na be nti wo twen MP say wo patamu ane ya papa ya wasafo ma for na say game no so mo say September September 9th enti wo de mo twam politician for me no ka say sama boy stadium no ko ma wie okọ nsu atraman a na nsi om qualify wie ko he contractors miensa nya de ne de say atwam politician for ntia nche politician for no aye stadium na man me kroma ne de politician tafrija to kuma yo na tafrija weekend no so na ohum kese e koso na wanko bi do menti mi anko bi na be no danfo be dumu de me say me nyo dan ni okay me nyo dan I also do yo ko to come ma hin u shi odan ni an we bisa no me heard that for there. So we. Entumpan kasa. So we are in view. Ahini e fe. So we are in view. Ahini e fe de bi mo de ba boro sa lo. So we are in view. Chale. Monya mu de na. Wurade ahini he ne e call so weekend no. Ye fe no ahini mu rampim wasiedu. So me ti se no odi anka so keka no ho. Ahini ne aka nyina aka dem. Half monya no odi anka me. Tie. Ko pass mo mre me. It's a brand new week and ye wuram. Oh, so we go to kuma yo. Se kotoku na ne ye ni. Ye ni ye but baby a person de me fa no. Me sa kwan no na me ntimi fa so. One fa bibi na we timi me. But oh yeah. Na yo fe. Masa kente. Entuma baba amamu papa bini. We ahenie mu rampim wasiedu. Osaje fo mu atia ofori panyi. Awurade nyankopon. Na himfie ne de afu. Na himfie ne de. Just papa ne odi hene ma ne yakono keke. O ma ahenie yakono. Just ukono ho. Na ora se de ahenie ne koso no a. Eyo fe. Ufiri ho ma ne ya se koko fa magu hene bi a oba boro so. Brimu ne pa ma ne unu say yes. Ada ifu bi bro. Just say uko ofori panyi ho. Na ora se de na mamu ne tie. Na henie ne tie. Na uko ukurom. Na wo ahenie na anwele ne se a enyo wo so obu afu ahenie de kofu odi o ma ahenie kofu ma ahenie ye fe ye de na ohum no mu ye me de me komi na be hwe odi ahenkan commande aso fa ne tinsi ho te se aye ne fema te se ohun de wonye o se ade nka mi pebi wo mi kurom o ati akam oh ebe ba se nche mugusu ebo na se ayo to kuma yo na se mo de je nchia wa mechia me se obi de amani ni amani obi su de nchia anja oya menje o mpani bi wo kura ni kwa se ke do mbenku na mpani bebre woni ko mbenku nchia ne akawa because o hwe amamuo pa ni amani ni amamu de course wo ofolipani ahimfie wa awurade yankopon ntabe na musum bebi munye bi na munyi ba tie ne mra e ma me hwe bi wai oh there na so bo ba na ko bo ba MC da bi na ko di ahenkan boa ba you know twaso it's na be na menya traffic light traffic light akwan na be na menya bi okuru ma hwa mo traffic light na nso eno me ko fo me ye amo adai afi na wa ba ha be adwuma na wa na me na me ji se so nti na me ko gina ase na me se na ya Obuoba traffic light no ohun ya na o se afi mu anie na ye call yiho me for no say am for say ya ko program we traffic light na so afi mu pepepe nie am we say me fit tandu ku no ma bo no na bo say dem mo ye no mo tim nka o mo be ye ameyo adwa ti bibi o me nti bibia but o mo be ye eje say ni message bo so me kan jo so mo timi nye o ko pass ma she eje o so mo timi nye oh have one to traffic light traffic light na masa me AHENKAN FM so me to traffic light na me AHENKAN FM hey Charlie oh denkro oh me say timbe me ba ya mo say timbe na friend today is to do total was first Obuoba say me say have one penny for to me traffic light na so na me Obuoba me kofo na mu say aso me AHENKAN FM said na make a AHENKAN so onyima di nko oka traffic light na wa makai enkoko uze enkoko first traffic light e ba ho do yesi na emrewa no ebirum tu kwan fi akwasi hu
ebinom free kwawuda ebehwe ai so omo ba no mehwe sa no a onamfo no hu bi ache omo kofi no didi nkomo na unse ehɔ ne kwawufuo na kwawufuo no twi no omo ka sɛ no osena ebribi no esoko Nzwana mbona uno me traffic light. Pacha obeka kwawu asem o. Ona say no say wo tia. Baba traffic light in charge. Ebeba. Omunyo. Mfata om. Ya papa ya wasaf ma fukrum. Senior advisor on. Presidential faka ho. Ono ere. Be pacha ye senior presidential advisor. To no to man panimfu. Pacha. Ono hwe no nya traffic light. Mfata no so to man panimfu pa na wanya traffic light ndi mfata no. Na so odan ne ma mu hia nya traffic light. O da bi. Fanzo Obuoba o ye president na mitufu na ba mi krum na traffic light asay ya na futo na mitu say dabe ene se na futo ni nya na fata se mitu president fo okay onye why ya fata nto onye me ba na mi ko hu na wanye de na say eni onya adwuma no metren fi but ya na me ma refi say you have been on records say omo ye traffic light na and that you say your program say recorded and patron and 27th some timi ye traffic light am sanka biom obrempon meja AHENKAN FM say empanifo okrom atimi ye traffic light me so ma trotro ne taxi drivers ne cars no edura na so no mko na we kwa ene meja AHENKAN FM and to obema some timi anya so obema timeline bia na me mama to September we pese you were different adwuma yeah okay go for start frem hey radio aye who pressure baba me mama to 15 September so 15 September ai so man timi anya so obi anya ne na de mu wo no nko sa me de ato so enti me ba wa kire wo mo so de o mo anya wo be ye enti so mo so anya de na wo so be ye wo mo so mo anya de a eno mo so mo nya wo da de nwu asempanifo na mo te so no na say de anya possible za enti okay sa me so o ma anya so mo so o mo anya obekọ for MP o ma anya ana o ma anya MP no obekọ for MP me o ma anya me tu alezada kwasi akwa na me ma be MP yes me metunu so on swale na me MP na me traffic light no o share me so o share hey Obuoba asempa mi ko so me say 15 so program ya record 15 September say dru ho no mo ya said na meja AHENKAN FM okay me kofie so manya one alexander kwasi akwa on swale asempi no fa me transo o share me so o share opoku tu ase yonko me da se mi che obia abusia for me to na me fa gudi mu sam no me family me fa seda no FM new Bafan heba Mr amaso ase na no pay wo mo di no me ensa na de aba new Bafan chese heba Mr no say enetie eno no etuta na chese two type for viva ebetu ase afi na chese menstrual disorders ende kejua afi wo ha so kono so be sex masa ebetu ase diamanti koto new Bafan do ne bi afi new Bafan natural capsules no say enetie eno premature ejaculation etu ase afi waist pains o de boss wa na chese usisi no unsu ntimi fe nyina se untimi fe ntra se untimi fe nya de pa koto Bafan na chese omu no ni bi na etu ase afi Bafan mala mese na nyobi na be kan malaria nso toto akimoden tonton ne de papa ni ana ha no mo akese no mo wi wen tonton na chese omu wi wa ya leba ko penenam enua na chese malaria no kwana koto new Bafan na chese do ni bi nanom ye ni doctor no na chese eni komo 0240581585 na chese drugstore pharmacy bia wo green pharmacy afi Kenol pharmacy ugurama obetimi enye bia to T74 T T74 immune system no enua na chese boost no one say COVID-19 ba ye one say the bia no immune system na emre chi wa na do ko na so T74 ba ye de na say COVID-19 say so T74 immune system na ye emre dia koto T74 na no na just entimi more HIV say de anyama no ado T74 enua na di 2 HIV na say HIV mani e wo HIV for mani e wo say mo ba ye say enya drone fentum say de T74 na ba
enti HIV osro T74 afi COVID-19 no osro T74 na chese asthma womunia osro T74 afi chest pains womunia osro T74 eno na di to ase afi kidney chese diseases no na ese no so T74 ye di to ase afi liver eno so ye di to na ese liver no na ese yale bia wo liver no bia no e T74 eno ye di to ase afi anie no anie ne yale bia wo anie no so bia no ye di T74 eno ye di to ase e T74 de me se yale bia wo ni paduanum masakoto T74 ni bi na nonom fa ye hunsuo fa ye waduane yale bia ne be yini ni afiri ho afro immune system no ebe ma gyina so te so babon ya ta so no T74 de anu ane nom yenko drugstore pharmacy bia no ye kwa ye se T74 0246 073 498 0246 073 498 T74 anu ane nom yemo bon sam no somra na fe yenko dia yen sha stay free amanone yen sha stay free Manchester Manchester City na ye ni komo wonu som ni Arsenal ye se dia bratia no bibia so atima ye confirm Gabriel Jesus free Man City awuramu ewo Arsenal na nyame mo chena na boy no better touch down ewo London na for no so atima kwa ni medicals no e de ma Arsenal e ye 5 years contract e na bratia for Gabriel Jesus no e kwa akosan e de matima ye friend Arsenal ye de mo sam no ye di abanso ho Christian Eriksen dia metiti say na dia beche okọ Manchester e de beche okọ ha se dia today is to do Tottenham Hotspur any boy na kasawia Christian Eriksen san kon former team ya Tottenham Hotspur oni Mr Antonio Conte na ekwakoye juma ya de mo sam no ya di aba enso ewo honomo yakọ West Ham na ye ni komo unu se West Ham so openi efe David Moyes eni bretimi abaye pa omo wuro mo Southampton aka the Saint abrante fan na jese abrante a ye fan HSA James Ward no me no kase de na se West Ham eni abrante fe James Ward edi komo se dachi bia James Ward no e ba be sia kan eni ma West Ham edi mustam no ye dia ba Liverpool omo wuro mo the signal Duna Borussia Dortmund ameki enquiries abrante fe Jude Bellingham ne ho something saying ena Dortmund samo pa abrante eni dia 70 million pounds mo famra mo de body abrante fe Jude Bellingham no on be jano no akosia kan ena ma Liverpool edi mustam no ye di aba enso ewo honomon na me no kase de Manchester United coach Erik ten Hag enra eno she ni prison ase ena Manchester they say de ni braba na mpanifo kwotena ase no o say 100 million pounds wo de mano na for no so timi akoto players e de be she bobo konum kina enra ena mpanifo e de 100 million pounds no e de mo pani fe no Erik ten Hag ya de mo sam no ya de aba na players ne de ade achi ade asa no bebre na eba Frankie de Jong ya boni din Matthias de Ligt ya boni din Marco Verratti ya boni din afemnan team ti say Paul Torres wo mu ya boni din Joshua Wamunia no Manchester for edo magun krata so say place wamunya ma on be sensan e be pay mo Manchester ya de mo sam no ya de aba eso ho Monaco me no kase wamusi place no ebi ko na ebi ba omo wuramu awo tima ya friend Torino Andrea Ballotti or ya striker de mo Torino me no kase Monaco so mo pe abrate fa no Andrea Ballotti na fo be she ni mo no atotontra e ma Monaco ya de mo sam no ya de aba Manchester United me no kase the Barca for no na jo wa me de bed koy Harry Maguire captain e de ma Man U na so no Man U for Barca de bed no koy no enkofo na botogu say Barcelona munye serious abrante fan Harry Maguire no not for say ono ngo dia bone ho a ya de mo sam no ya de aba Fulham me no kase de wo so akadwe no ma wuro mo Manchester abrante fan no Andrew Pereira no yes Fulham akadwe na abrante fan no Andrew Pereira a osia kan e de Man U no wa ba be Fulham for player ya de mo sam no ya de aba enso ho Fernandinho me no kase de wuro mu Atletico Palmeiras wuro mu e Brazil say ko fo no mu ni bone ball yes 2 years contract and a more former Manchester City abrante fan Fernandinho no enso akosan e de Atletico Palmeiras ya de mo sam no ya de aba enso ho Robert Lewandowski me no kase de abrante no unu se Barcelona me se kase Bayern Munich akache Barca say ama for 60 million euros abadia abrante fan Robert Lewandowski no not for sepan and me no kase de Bayern e de abon ho 80 Barca se mani abre samo pa abrante fan Robert Lewandowski dia e ye 60 million euros mo de badia boy no eni mani ya wo mo so betime agya no akosia kan e ma Barca de mo sam no ye de aba Richarlison toughest Everton abrante no me no kase wa kan teammate no ene na fofo so no de okodu owura mo Tottenham Hotspur no ani abrante fan Harry Kane mo so mo eso atimi akoya adwuma they say de Richarlison enche obe sign e da matima ye fa today is to do Tottenham Hotspur ye de mo sam no ye de aba Mr Sadio Mane enwa jersey number 17 Bayern Munich de ma abrante no se wanye she na this year on from adwuma te se konkomo fo agyan e fa ma Bayern Munich ye de
yɛde mo sam no yɛde aba enso ɛwɔ hɔ no mo na me no kasa de Barcelona sɛ de maka no wɔn so mu guram still na no dogo bi ento abe abrete fa Dani Olmo osia kan ɛde Abi Leipzig no yɛse Barca ɛyɛ ne boy na wie na fe Dani Olmo abesia kan ɛde ma team ɛfa no Barca yɛde mo sam no yɛde abanyame ma Kwada na Ken Lukaku ɛkɔ ne medicals ɛde ma Inter Milan ɔpɛne fa Steven Zans president ɛde ma Inter ɛtumi confirm sɛ nyame no kyena boy no touch down ɛwɔ kyɛ Inter ɛyɛ bonte so ugram ɛwɔ Milan bonte so na fa brate no Wednesday wakɔ ne medicals ɛnso de ma team ɛfa no Inter na fa ɔbɛhyɛ ni mo atotontra ɔne abrate fa Paulo Dybala Lautaro Martinez animo front three ɛna ɔpɛne fa Simone Inzaghi safie ɔmɛdwuma ɛde ma team a yɛfa no Inter Milan yɛde mo sam no yɛde aba Cristiano Ronaldo oni sɛ me bɛka kyerɛ o sɛ ne car bi yɛfa no Bugatti no ekonya accident na sa Bugatti no ɔtɔn 2 million euros ɛna Ronaldo sɛ sɛbi ɔwɔ sika oni sika te sɛ Premier ni ɔno odi sika to prada wayi 9.5 million pounds akoto Bugatti no fofora sɛ Ronaldo ni Bugatti no ekonya accident no wakɔ akɔtɔ foforo obagana ha osɔle a wotɔ taxi baako a osi atonyo mfrɛ obi Bugatti 2 million pounds no wato akyene baabi ayi 9.5 million pounds akoto new Bugatti fofora ɔno sɛ Cristiano kwabra Ronaldo yɛde mo sam no yɛde aba enso ɛwɔ hɔ no me no kase de Chelsea eno kase ndra abrate fa no na sɛ Cesar Azpilicueta sɛ ne metete an sɛ ɔbɛ stand contract no ɔnkɔ Barca captain ɛbɛ stand contract ɛde ma Chelsea no ato so ɛsɛ kan ɛde ma Chelsea bobo kɔ yɛde mo sam no yɛde aba Erling Haaland Manchester City jersey number 9 yɛde ama no sɛ ɔnye hyɛ no ɔmɔdwuma te sɛ kɔnkɔmɔfo agyan a ɛsɛ Haaland wo Manchester City bobo na player bi hyɛ jersey number 9 a ɛyɛ abrate fa no Erling Haaland ɔmɔkɔ fa no free Dortmund buy no ɛde no mo sam no yɛde abrɛmɛ fie ne yɛbɛdi fie sɛ mo kɔmɔ na yɛnkɔ straight away yɛnhyɛ aseɛ firi Babaya Sports Stadium ɛnum tena fake up no etimi kɔ so na nya sɛm ketewa phobia never say die want to the bones and rotten the Continental Club Masters aseɛ du ketekana nanom ɛton sa ɛde fɛ the pride of Ahafo the Hunters Beche United ɛma the game ni hyehyɛ so yɛhyɛ game na se abratie fa no Emmanuel Alonyo ɛbɔ first goal ɛde ma Bechem ɛna Hasselhoff back ɛba tete ka no ɛma Hasselhoff etimi chi ɛtimi fa no Beche United ɛbɔ na economy no ɛma mo timi baako Caliban Manko and a free banner, then no sooner free banner, 18 birthday, and no go no, as with me, Maniama, Etimico Yama House of Folk, Minocas, I'm telling fake up no, house Etimiaje, when you say house, on margin 12, Kotoko, agin 9 times, you say the House of Folk, but Ghana ha, I'm telling fake up no, woman on margin door, it is a said here, Bibiatimia Sati, Ghana reps in Africa, House of Folk, Car Confederation Cup, Asati Kotoko, Car Champion Sega, and also coming for bar, Yadimo Samano, Yadiaba, Nanona after the game no, Yaniko Samuel Bodu, me din komo enam say coach e feeling no krati say yen coach say ma coach Samuel Bodu e ka fa feeling ho. Yeah, I feel great. You could say House of Folk is a big club. Going trophyless is a problem for me as a head coach, but we thank God that we have won this trophy for House of Folk family. Now you say when in summer, coach Samuel Bodu was still feeling you great and raw. Not just in the near year power or trophy no. Now it's the coach way on sweat imagine back to back. Only say coach or ye be coach atuko few. Not just in 1999 or ye be and a 2000 or some year. Now coach way sweat my baby at the coach way. Now it's was still feeling no. Also a greater. Ya demo samano. Ya dia bana coach no. Ya consoni House of Folk coach ni diko say game na kasano after uni say coach no. Tactics ben adi gram. Ya coach say my coach open for Samuel Bodu. Tactically, what I want to say is coaching is not about age. Coaching is not aging. Depends what you have to inspire people. Sometimes when you read the game, we have to analyze the opponent, their strong side and their weak side. And again, your own team, you have to analyze your team. Where is the weakest side and the strong side? So the changes that we made, that create that chance for us to get a. Now is when is Samuel Bodu added to Ja. You say season the crown rating is saying you could tell Samuel Bodu or rating season. Tactically, what really, as a coach, I'm a failure because I'm not part of the top 4. So I'm really disappointed and supported. But this is how football is. So they should keep supporting the team, and I know that with time. AHENKAN933FM. Na chese ono no ohun season na onum se service wonu wa fairly enti say Ghana Premier League top 4 no watimi ho enti wom se mtele fake up no wagide na so season ni ano ono as a coach de wa fairly when in Samuel Samuel Bodu adi tudwa na Kasim Okansi eye Beche United coach ebusa say the game no coach uni say yenkotia Samuel coach openia fan Kasim Okansi e ka fa game no. Okay, when we start
like that. We were playing all the ball. We got a goal. We created a lot of chances. We missed them. And unfortunately, for us, the stoppage time in the first half, House of Folk equalized. When we came back, we were still playing ahead of them. And we considered a goal. But it was a frustration from the match officials. Look what happened. The players were arguing. They were exchanging, were throwing their hands. And unfortunately, one of them hand went there. He gave the player a red card. Upon that, after the red card, we were playing better. You see, infringement that he be awarding against us. When also folk that it has gone small things whistle against us. So with nothing, there's nothing we could do again. But I congratulate us for winning. Period. Na say when Sama Kasimo Kansi Beche United coach wano ekafa game no ni adi na say MTN FA Cup na fie ba na wie ya no say enetie Clinton Dodu oye Beche United coach ono ene ya no amoya no na say the more promising star na say ono ena mo de sa boss support no ekoma no House of goalkeeper Richmond High energy best goalkeeper enso e was adwumedi na say ena fia Bratefan afie banie energy best player na say afie MTN FA Cup no wono na mo de sa best player no enso etimi di man na ya de mo sam no yetimi adi amount say the Super Cup no etimi set 4 September and pay bedwa the nation Wembley Accra Sports Stadium ye kwakoto ayirem edi amount na say Ghana El Clasico boys House of Folk versus Asante Kotoko no mo de ahyeche so ansana league no enso etimi start on the 9th edi mo sam no ye de abana Asante Kotoko say ana Africa campaign no na say House of Folk ni Asante Kotoko ba kokobo CAF Confederation na ba kokobo CAF Champions League na they meeting say on the 9th to on the 11th September and House of Folk ni Asante Kotoko CAF Champions League CAF Confederation Cup no on the ball starting Friday Saturday Sunday House of Folk bebo mo dia Sunday Kotoko bebo mo dia Saturday and no say come from bedi mo sam no ye dia ba na afie dia meeting say CAF e dia to dwase afie na say club bia betimi register 40 players House of Folk betimi register 40 players na afie Kotoko so etimi register 40 players House of Folk no ye di game ni be we pe and am confirm say Africa no one be call enti om twentwa so kra on be start apem lantern ba ko mienu miensa abehye bobokonum ansa na Africa no won so etimi akwade mu sam no ye dia ba na registration Africa there no e be start 1st August to 15th August and a registration no enso betimi start here ye de mu sam no ye dia ba no George Mfege enso de Kotoko jersey akwache ne papa Cameroon and no timi touch it down wo Cameroon no koye no and de Kotoko jersey no enso kwache ne papa sa Asante Kotoko me beboy no jersey no say enete ye de mu sam no ye de aba Mediama Sporting Club amakache place wey so mutimi ntoaso ne omunya dwuma biem a Bratefan Zakaria Mumuni Amature Kinsley Ajay and a Bratefan Esule Musa amakache se masa kwan ni manim wo mkwai no mkope bobo kofufro bi no so etimi mo sa brede mi jemu e de ma the best morning show host of Boba na for Boba so etimi atranse na achemu na je so ko achemu akokọ so a amuzon so eba so kofi agiri na yeso de asani misisi ya kofi de mami kacho obobo no mami njisisi ya sei ana nyame adom ne athletics no emlikato no amuzon no sei ana tie na yeso ko ha na je se enya sekreto zonas no emu adin pa akokwa sofo na e host show no na sei ana beye akokwa so efo eba afei okochia for eba afei ofase for ba ayirebi for ba saso na adubiase for so ba na afei oko enyinasefo enso eba eti wey chese ne schools bako sa so zonas bako sa ne omu piemu chese uwramu chese obekọ ehọ na se dwumadie no eba so akokwasofo na host sa dwumadie ne ampe bedwa America tuo high jump long jump ene bibia bekọ so ntene yenso ebeba ho na fie so edima behwe sa dwumadie na ebekọ so ewa akokwaso sa bledo boba eto aso na fo taking charge insha biom de yankopon insha bye bye Strong.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emam achen edeba ahenkan 93.3 FM. Radio papa. Obuoba Ofori Amanfo emam achen edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, so 32 minutes after 7, live on AHENKAN933.3 FM. Yeah, the sports in the Ebre Momi Pacho ye twaso. Yeah, the Yaka Nina de Becca Ho dia mamo. Would Dutch in T Eshalai, the Ubonkra Tasso Social Ho, and in Tian Washen and so Eddie Mammy. Yes, yeah, Sana. So a very good morning going out to you. Also for AHENKAN933. What name Mami? Mary AHENKAN933. So I'm crying on me appreciation so on behalf of the family I would do. But my main for that chintin in ransa. Obuoba Ofori Amanfo emam achen edeba ahenkan 93.3 Sandra Yeboa. I don't pay so here, dear Sandy. Okay, I don't see what you say. Penny or Braco into more food to any more dishian and a bread as so anything what Dauroma. And then so the Edenamono ya soon na iti mayen. Yes, it's a new week or day. Shake off the dust and keep moving forward. It's a new week or a new day. Shake off the dust and keep moving forward. Yeah, Borofo. Yeah, the baby yanka say yediem. When you timi ati ase e. Yewura na wotwe from yewura dafo from. Na ne metimi aka kire won say shake off the dust and keep moving forward. E de ba na e course so last week. Ah, wo hunu ne say as we still last week, you know. E de ba na course so afo say anko yie. E din tam why so disappointed. Anopo ni me ka kire won say mema saade no a esi na wotwe twam no impo nia esi enra no a wususu se amo abrabo atikọ na chi no mema eno emu abam mema eno mmere wase mema eno nka nkire wo se untumi nye yie mema eno nka nkire wo se de nyame kan fa ho emem ebebam dia me pesa wo ye ne se sorry propro hu futuro efri samfo so no e baaye no efuturo a wo propro ne ye de ahia se wo sorry ne so ye de ahia se wo sorry ne ye se o ti ase se e wo mu se si ne asi no anya si awie wo ya hwe fa ho anya yi de wo se wo ye ne se e wo se wo sorry na infuturo na wo propro no eye adesua usua e de afiri mfonso no e baaye ni mu ne e baaye no anko yi no e bia na ye aduane na wo no aye ukọ market aduane na ni nyina ansa enti wo se usua bibi firi mu se se baabi ye duro no se
me no aduane no a o ebi ama me nteme nsa so menka se mano akoya anto endra me de koya anto adeche me de koya anto eni nti adan a osi wabemu abu afi o kasa na se de wusu no me pa cho da bi. Let go of your disappointment. Let your past failures and setbacks, let those setbacks, let them go. Adentia, your past failures and setbacks, can enslave you and hinder your progress. And me person who stay focused and keep moving forward. Shake off the dust. Na fe sign etc abrabo akwantuo kwan so. Enkakra maminka bibi nkyerɛw obra ye nyina ye boyi emfumsuo wom emfumsuo mpamu da akoyese kasa tenten emfumsuo mpamu da emfumsuo no a esisie no kyerɛw bibi se me share dwumadie yase se de na me ye no some way back 2020 se saa na miguso ye ne saa bre ya nje se minsuan ahwemfiri mu wo sa hwe ase bam na mesua bibi firi mu se na be ya me ba bi mu a me repeat biom so ati ase saa ne tie nti aware mpo saa ne tie wom adwuma saa ne tie wom nyamsom saa ne tie wom baabia saa ne tie but se uma saa emfomso no aba no saa failures no saa disappointment no saa setbacks no se uma wo ho kwan a ebefa wo akoa it will enslave you na enumomu na be kire ode aye afa wo beka kire so oh me kokoye bi na no kra anye ye ntime nsan ko try biom no keep trying kosoa na koso wa hyase ba kwa atofem wa hyase mienu atofem memo abamumu kosoa pim ko wanim na nya gidie se awurade wom ne beye yie. Shake off the dust and keep moving forward. Stay focused and be determined in everything you do. Trust me, said the American child we say we are a beboa. Now what you for fry your room memfa negative mindset emfam ram. Memfa show trim say na me ye na what twetwa mu anyi ye no. Na what we be say si. Da bi memfa show trim sa. Dia we ye no na what twa etwa mu a anko ye no. Na what you for your room ena dwo da yi a ye soronko yi. Ti ase se ena nso so no it has come with its own blessings. Na maye ready say nhyira e wo na dem no me nsa beka ene ne me de me nsa beka bia be ye nhyira ne me de me nsa beka bia be ye yie se obi mpo yare na se me de me nsa ka no an ho beto no. These are the things that was o ka kire wo ho na usua bibi di free na wotwetwa mu no ne ususu se anko yie no na ti ase ma me se eyire so kire so se den yara adum wura ne da so aka yen ho onwe ngani aseda na dom be doso ne nseche ne be dedi ama nipa hunu nanim onyam awurade won kan ho o da chinti aya no waye ne saade ama me ram yenye hu fi Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba AHENKAN933FM. I don't see him for the one kratambo so no fa entwa so emma na before we do that no mami more Ministry of Gender, Children and Social Protection mami more mabaso ma ya de omo a repatriate ye ka say repatriation a say obi mfiri oman bi mu na wo de na call back to ne man mu omo a repatriate nearly 2,000 Nigerians omo ya Niger for sa wo konkran ani Kumasi a wo te wo ka mu kura na wo pese omo bow wind screen no omo pese omo bono all in the name of opese onya access no be siri sika di free wo ho o wani abre no a o ko hassle no o bo nso omo bo bare wo o kura wo nsam den saafo no enkura kese mu no ero na beto dwa se approximately 2,000 mpim mienu last month or so omo de be 900 ekoye ena anu ya nrachi ya omo san de 1,000 ekoye so
close to 2,000 Nigerians and ya repatriate wɔn a sisi ade okɔ Kumase ɛne Nkran a ɔmo nsan yɛ but number ne so ate nti aseda ɛnka Ministry of Gender, Children and Social Protection yes rest ɔmo nyɛ ne saa mfa ma yɛn na ɔmo nyi ɔmo nyinaa mfa free street ne so ɔmo ama say street ne so ayɛ dangerous ɔmo betumi atwe biribi afiri ho at any moment nti me mo mpanimfo aba so ɔma yɛ adeɛ pa maame Sarah Adwasafo ni ha but ministry no is running with or without you ministry ne running pa nti ya bɔ mpanimfo aba so wɔ hɔ ɛno maame nkɔ na afei yɛmfa de ɔbɔ nkrataa no ɛnto aso mpanimfo mamo makyea no pɛ mo mpom bɔkɔ deɛ amiadom na so nyamiadom me ho yɛ pa na maame asresre saa adan story bɛn na wani agye ho bebree yi obi kan di jesem bi akyerɛ wa no pɛ and your dear say you are beginning your week with a nije semwa mo asresre saa e de radio say adwen say bibia boko de agya me adom o de obi anka bibi saa nkyerɛ won nyanya ntem sem da bia seja nti e bia ye kyeche o say asresem bi we asresem say asresem dia ne anije sem ne nam nti ne nyina kabom oh okay nti we ba bi free ba no is a no shit. We free strong. Video, Mr. Video B. I see. So, weekend no, na bibia koboko ha de on. Ja, ikrokrem. Eri de yanse da na de na chinye ne ya. Ye de aseda mo kese ne namu a twa ye ma ye so betwa obi. Nti yesi say ade chinwa na je say we are part of Living FC. Sure. Omo etiase football no o kan sa selection no into we hear young kwanu maka say hey kodie ko so ade achen hey o sa ade achen kodie asemo enti ebefa asidan koma erade yenso so weekend ne de na obi be ka say adaje ni poso sure na adaje ni poso isi ayi ye ne de akɔhye 10th September eduru hono mo a me se ayi me obi ankobi me de mobile money number no betu dwa yese aboa otwe ana atwe ankwa ne ngoma we de o pese o bako yo otwe no pese o bako ra homa o ma otwe ne nko da bi na ejisi anu ngunu se Ghana no eno wa ya ni o nyoma mu nya den sa menua sa enkofo gusu si dan pa so omo ebi wo mo isam na gusu si o ana hu se o ka se woni bi ampa wonya bi nso okay so that is enti minu mienu me pese ye kasa se Christofo ade yankopon ade duru bi a wa ase motivate ya te me pese wo kasa se Christoni Christoni na na ye kan se ya kan Bible say in the book of Isaiah or say let the weak say I am strong let the poor say I am rich are you so that is are you ende ya sempa ende enipa de otonom de a ma sempa pa firi wanu mu mera ai but eduru ba bi a adno kan nyeye o kan nyeye enipa na manage ya ka fiti en kora brem ye be ye dache anano na eje se dache onya na me se wu eje oto no otuka ko 30 years we say o tiam za pre dache ayaka hwe na oni me papa ni age oni me papa age ono so kra so future well me papa we tell me say oni me papa kasa oso no afa kwa na obe ware abedi de no dia na work no yes ya sema egu ono ma ye kan ya nya dia agigi ani ba sa dia ya no fuoi esime menga ade no ye kakra wa me be me se be ye fiti Ghana mu fiti ga se me ye ne so ebi mu so ye ya kan bi mu guso so ye no de ebi mu guso ye na ade no se okase na memu a okase na memu a nwanwa se ye nim de no Yakopon re de no onwe nim de na na adan because asa na mhunu ase ye ready no mhunu se sa na ya adwene tie anya no correct sa anya no correct perception perception. But I'm there sana me hu no. Yeah, well, Ghana for Bibria, they are really doing very fine business
they are making it. Enyi nyina ba asa dodo na no tuntum no radiant tuntum no wɔ mutiri. Na make say a perception. Sono baby a me fa ne say sa asem sisi ye ya. And how dey em fa ne say yen TV ye bo ha yi. Baby a me mete no esono se na mi hunu no. And it will be say me say men describe TV na bo mu studio ho no a. Me describe no from me point of view. Okay. So that's here. Okay. You be someone say TV no also so describe ya. Said you hunu no from your perspective. And also and you know sa e bia na you hunu ni say as a Ghana for bebre no ano but entisa yate because monwa bebre say kwabra nim pa say ni nua ebre nanso so eye enu achi kwabra nim pa say microphone yi say o mia ntuma mintimi nkasa nanso so ono a wo mie but opeso wo kasa oh okay ezo so wo mu a engrova bi no ntesa esoro fo mo ntesa omo tesa o omo tesa kra na yeah read a lot about them. You know what omo ne ma ye hunu se omo eye soronko da yimu no omo leaders omo nananom we baaye no and lay that foundation de ma wo mo nti ya nananom so antimi lay foundation bi amaye ye problem no tie na ma di ehwammo ebinum adi ehwammo so that ye nananom binum adi ehwammo sa na tie nti omo ne de omo nananom fo ni nyina adi ehwammo ye naro ne down kram fa nkwa abusuam se abusuam onana na onye obi a oye sikani a mu bre eno de so that ye ewo mu ani Nyankopon adom no wayi one pillar bi afi abusuanim na waba me fa say sa onipa no watimi a breki barrier bi wa abusuanim but o de yenhwe abusua a omo nana no na o sika bepim na they are all rich so that ye akwa se baton enti say yo hia baton na mu tu abusuanim a ona na tu wia no de ama na so na o maame nso de ama wo nso so wa mie wani a wo nso de bema wo mba sa na tie sama okay no crew sa na tie pa cause sa na tie enti say eyesika na wabusua ni mu a we tu no de ama we tu no de ama we so that's it enti ye bra ni na foundation no we didn't get it right but be mu so omosada omutimi eyen madene succeed na krofo bi abefam na o ma se no oh enya no correct. All the political parties, you know, they all built on the foundations of their predecessors. Onipa or share ne dey from the scratch. Kwame Nkrumah. Apart from Kwame Nkrumah, no, NDC MPP, they all built on the foundations of their predecessors. But say Kwame Nkrumah, since I was thinking he ni suano, so na we nneoma bi a ye nyina we hope say na eboa. And I make say Ghana no nya ne say you. Say ya che. So that's here. Ye free di sika free o mamu konkrofo amanso enye ne wo unse o kan asem bi hye ho na ye mede pa wo ti se ba ku bi amafem ama wono so na ni anye den a enti wan na ba ye ba ku fo ba be fam ama na ni aye den ama Ghana ye me no mienu a ye ne ye ya fam de na de aka ne se ye kasa sa aye de ne ye kasa no ye de is not only enye limited to kasape ye be ye chechera aka ho yes so ye contributors what we contribute and I make say ye yanyere yen ho e was yetimi shaping the discourse e was yetimi mani party ase say NDC MPP politics are you follow no blindly no sa de na atwam of which ahenkan eye e was ye ne more na ye mo ti ase say ye NDC for inti sebe wo de aponche kura ba na wo hye na tade e beto ma no sa de no sa kasa no enye kasa papa atwam eno na mfiri wa emwa yen until some you be realize it until some Ghana ha you benya party a ewa abam no what president ni enya party a ewa opposition a ono na benya majority of MPs no Ghana no say na yakonko mu ani obo na say say dey keja beto Ghana that is what we want and that is what we need obo hwe asema wu kan ohun eyampo ye nyina ye bompa yesa but this year no de omu ye ke momo opportunity no but de omu ye kura still amfa no say and I make say still no odanfo to aba
Edima MPP because they think say sebi omo de omo MPP for would obi aba omo beto. It is our mindset and that's what system ni mu enkoye. That is why our Santimantemu almost 47 constituencies no MPP NDC we mu saying. You say 5 or say 4. You see? It is still as anchire and enko femu nwie. Na ko from Mantemu so NDC ko from Mantemu a whole voter region na wo de yen combine with Otino hwan ni nyina MPP wo one a seat. So that's here. Enti afeni kakaka de na ko fam ye but I was see a beef on the app. Na obo you know over the week ni mu no. Weekend no sorry. I'm say week ni mu ma. Mene aja kusi yetu ana mo kakra ko fa nkram bi ase a. O de wawuram ho. O de mawuram na areho kusi be ma. Areho pa bia mia no. Semse mi na me mpomu nyina dodo me. Moko ofuase ayi bi constituency wa. Ye ko danchambo mu. Danchambo akwatia. Akwatia ne mpatam ho. Eko eje nukuro mu obabi opampi adi no. Amantia ho. Jaha. We de gise ono abedi MP na wasiesi kwan. Moko ho. Ye ko ho nyina. Enti mo ni si ho. Mo na waka ho asem no. Mo ne de me mafumani ahu mo no. Mafumani ahu. Ebia ne si omo mu akire ho. Na ebia me manko ho. Okay. Na obo hwe my main kasa asem ade we koso but ase obia enhyedan fa na adwen koso but edi enkro ni bi enya MMDC for muntie ni yi na muntie ni obo megidi ye say ye wo Ghana president ye ni MPP president wo ana meboa no cray yes sanso so ene ye wo eye mfa say Bremu Central MC ana danchamo DC ye ni danchamo MPP DC ene ye ni NDC DC good maye ehwehwemu bi na wo se nkro ni bi wo no ma emputunyima ko no mu nyina ne se MMDC fon bi no mu ehunu ni se honom no yekoto aba no bia ne party no wanwene wo ho vote ede ma no no wo honom no enso ani enti bia emputunyima bi kura aba na wo se kokro no so a no a wo de koba bi foforo mo nanti am ko nanti yes yedi tibi na sadia na mo ye no one number say mo bora hwan abro and you want to tell me say enti mo anya nipa ba akumpo a woto aba ede ma wo ana enti ade na wunyina sa nipa ba akọ na woto aba ede ma wo party ni so na wo fa nkyere enkaye ne se enipa na woto aba ne ma ye no esomfa so na wo hwehwa ma munie so that next time no mo ko mo huni say sa nipa ba akọ no ba bi ogina ye no enam no so ama putunyima bi aba ade ni anya ni sa enti sa na ekoso dia ye sere mpanimfo no mo hwe no munya anya se wo anko o Ghana wo ko me bebra ekoso ana no manya vat one ma ekoso sa na mo ye munya MMDC for no ahafo no NDC for enti ye mampu yes ona se untimi nya kuro ba ko NDC for nko anete ho the MPP ni bi te ho nti yemfa ne say electoral area bi ne yekoto ye na say MPP mpo UC ye wo ha say de omunya vote ni bi yes nti ana make say ebetimi aye enkekankeka ene ya dwene mebawo ebetimi aye enkekankeka na ye de ya dwene abu perception Ghana ye nyina ne kase na ye perception oti ye wanko bisam ne ye kekani sa na tie Ghana de ye mpani for mo nwene ye ho but we have mpani for mo nwene ye ho so that's here inti perception e ku yen ebia na wo be ko ho ne ntesa wo be ko fem pa ne sa ntesa but enkofo bi na keka we kwampo nipa no onya gudu be ka kire mo no ubisa ne se wote we he a obeka so me de sa na enkofo bi keka afi be te se na enkofo bi keka nti dia na beba se ye wo project wo ho na project no ye dia du ba bia yetini se ye dwesi ke ya wie na afi ye beba na wo se bia ke ye nsa kire kakra bi wom na ye sa be ja no ato ho e fa se aboabo na ye project no ni ye jai project ni ato ho ni akwa asene akoye the same project ni bi e wa asene na ho de ye wie enti eno no reasons ne doso ebetumi aba se one contractor ye de sa project ne man no ebia na ya ban foforo ene de sa contract ne maaye enti se aban bi aba ade ba akoya na eye very known
contractor bi amfa na dwuma ngu ho ye auditing so that say enti after auditing no na ye hwɛ sɛ wo sɛ wo toa so a ne amo atoa so ye wie na to them at own discretion ye ka sɛ toa so a fine ye hwɛ na bi a 1 or 2 ayi bi nti ye mpɛ sɛ obɛtoa so a then no wo de ato ho for how long? For 7 years? For 8 years? Enti eno ne yam problem as of mine aban we ba contract yɛ de ma unim sɛ bui dam bui dam no and I was reading about it. The original brain behind bui dam no and senka I was senka almost saying see university the count university nti kufu free abamu a NDC buy no pay me checks no yes na NDC for ye gagai and onipa no odi animu no o se mo ye tobe papa ye ni akogye contract yi di aba mo ba ya mo anu gbre mo nyam ye hwe eno me say opani ni si mu pam e kwa aburuchire ko ka kire wo mo anko mo be si university aka bui dam ho no say omunyai. Look at this. Enti we no na ya na meka no wo fa obi ho abetwe timamufu aso wo mo ma utumi no wo fa obi ho no abetwe o maso eso so mo ye o ma no gbre no no ye na no to gbre aya buifo na ye o ma no gbre ana da bi eye sabre NDC fo anete so NDC fo na kasa ana wo ma timamufu no mom na wo hwe wo mo me na ya na me dra menti ase no se e bia ye ti assembly ho ye hu se assembly member we dey we NDC ni assembly member we dey o ye BP ni enu ti ye mfa bibi nko ne constituency assembly member no wo na mono no so e panese timamufu no mo ma otum no ne vote ya sai ana me ka se eno no koso a enye empanimfu nyai but me sanso so believe say baby agana na duru sisi ya no sa de ne ni hobium because say impo o punish assembly member no a say general elections duru obekọ ho so that say enti say koso dia I'm not saying say entimi nkoso but say koso a omo hwe no munyai me de me mafutu nsa now no say project bi ko constitute koso wo mpesu aso na ni misa amanyako AB na eye election duru no mo ba e wo se na ahefofo no mo twa mo tena se bisa wo mo de nti o ma nwie munnu o munya hyehyeye na no mom de this 2024 election no engagement o ya ye tena se nye nyina ye nya hyehyeye enti eno na ye ahya ase wa ha enti before 2024 no na ye nyina obroni beka say ya ye descend enti obi antimi medada ye biem ma me nyamra mo fada obonkrata ne to asomai atia ba yonko Abusia anapa nonso abo apa ho sema aduonum nkro da obonkrata boboso ne yede to aso ama we daily guide obonkrata na mede hyase na yese aban no akwape mpane ene vaccine ene enye mpane ageto mpane akese ni bi chloroquine ene sudi wo mo de ba be wo economy no Emma Gani esika samajina na so nti esi topo sheet bi omo declare ne topo sheet ketwa economy no yare na economy se ajogra sa economy ajogra so omo nyina age ato fanu gwa bro chire si anu mo de panfo no nyina omo yare ho no moko fanu nko na ja am some de na kwa ba fifi na ni ase ehunu se ohia chloroc omo kan se chloroc ko awana kwe momo ba omo bi no mai anti omo be wo no opo ne to po movie ka ye ne movie ka say ya wo me ya the measures egu akwa so ya the measures egu akwa so aye ne afa no manya vaccine no manya anu aduru yes it is abusia se ya ka de topo sheet kakra ya mpani nko akona me no 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 don nyera bi ngo oh yeah of course penifone somebody from ka no crow what do I no don rebi oh me minya me tokas do me sit down off at it for krana de minya unyi pu amatrim be my guess na daily guide economy ni ese ya be man budget na da ha ena ncha ya se parliament enche bia ya wo kan se bi obu onu a
wɔn ba bɛ paase yɛ no fa kyɛw pa sɛ bi obi ayɛ bɔne bi sɛ ukwa de na mfie nipa ne dɔɔso dodo ebi mo ɔnom sɛ mo hwɛ mu anhyɛ da anyɛ asɛm bi ankagya kɔmbɔ akɔdam bɛyɛ mfie num mfie du ti ɛno saa no sɛ wo gitum sɛ ma yɛ bɔne a saa bi wɔn paase abɛtumi asra bɔne fa kyɛ na bibi ayɛ kama nti yɛso mu guso ya eja wonom eye ho nneoma so mbe pass saa bill no so ma pass mpo ma pass kra dada oh okay na anche hanom a wa ma pass ya na anche hanom ya se MPP fo wa mo pen fo se nyina ya nim se wonom ebi mo pe national hwan ne de ya so mo kwakoye balloting ene ti ya behwe bia e ka ne se paper no so no we be that 2 na wine anatre tiene en wo mu kwa kotwusuo ya ehon sem edahan ma ene mpanifo bi mfoni de daha nyasem keto mani abrepa na yesi as convict bi papa bi onu akoda mpan yesi wo san akom biem esane ya kan sem fraud bukata tibi chinchin kwofo nsa fa wo mu achi ya ne o mensem fata eti yesi wakodam pen wosan akwakodam biom oda ha se Charles opon checheku opon bia nso de checheku woda ha se ne space shane nya space ketwa ya wosan akwakodam wo daily guide obokrata no ede aba Adisimama Republic President obokrata na medeba osi 7 the Republic na just wo som eye oman no ana wode atudwe kire mu sai yemfa sika ene nioma wodo enhye eye woche eman ensa asia wudo mu nyentimi fam ye bi enwuma fama maburu nya bi nye ti we yese krofo bi no mo so afiri asia keka mo ho no se wocheman obamu a ensase bebre awo ebra so se banfo de akade ne nyoma wudo gu akwa so se de be ya maburu so betimanya adwuma ni bi enso ayete ho asem eno no na MTN fo na se yankan tra Ghana fo nyina se mo amurusu omo network no omo bom kokko omaka kire mo se ko na fa Ghana card ko ne yanya registration ma wo de wo se we me nko omo si se bra ye de amamu no so pe omo betwa wo sim card ni mu tietia na kana sense say July bo sum de to so aya duasa ba ko 31 July na sa jumadien baba na wieye omo se ba na wieye no excuse omo betwa wo sim card nti still na no se won ko ye ya kan ho registration for Ghana card ne ko ne link emaw na no matimi kon kan fa ma kama na wadi atotoro ni ani tiribi so fanyi de aguya Ghana man panyine excellency na nado danko akufu adon krata bi kura no enu obiebie mu ana eye owura yije ahin ono so ana oye ka eye kitawudie kwantrafo wo man panyina atena ye wonso mfanyine wa ha okuruja tabla kwa yamna shibe dwedi di mari shomo of town wonso wa na odin sa sum na no na danko akufu adon krata no ohwe mu no eno se yije o se papa ai nkrata we wo se ai okuruja to se wutu kwan bia sika wo se no wasese na odi abeto abontene no se papa ya na wakoyo yemisa ma me kaleka krea vie na wo yedi desa eti ase eye mpanifo mu wo eye mapanya atena ye omani abre pa omu kire mu so okuruja to abra kwa so ma hwe no ma sina no a obe ha adwene ensem bia okika ade fifa na dankwa gufo da kontu awotuo esenya ode kono wotrese sansem ni nyina no fragadam nya nsem a eye no kwasem na oba no ahyeda pa de ato ataletare ho a na ama asem no abete se de eye no kora pepepe nti magana fo tietie eye owura no enso ano adisem enwo asem eno no na eye ankane osoafo na ohwe sikasem toto ya so oniwanyafo kwa benadofo mfonyi da ha eno ode atudwe tem se bebam no kase tie Ghana da wiye mutuntum pa kobre ene ade ayiri yeti se tabe jaze no man koye ye da danger enwo asam enso ewa ha na owie no chem se dofo enso so amakoto aba dumfo mum yasisi amakoto aba de yimi se Ghana sentrafo nka bomko Ghana Journalist Association no wono ena ye omo president ti enwo asam enso aba Republic Press the Obokrata Munsem. And ya did the Inquisitor the Obokrata no etwaso the Inquisitor. Now almost say power play at Cocoa Board. Want some that has said now see no more Ubakaya special prosecutor. Nensembi I ban and saying
nyaho tamaklo ekwa cancer special prosecutor kra no yehu adekro bi a wo ye adwumaso bi a wo ye kisia jaben wonye hwe na doctor fokuo nso ekwa cancer special prosecutor no eso kwa ye adwuma omochire onya atamochire man kisi mochire man enne be bo ne kire se aso oba ya awufuo nkwa sam no opeso wo ye na awufuo de kwa be na wonu atiasefuo ti ha moja egu esane omu so wamo nsam no ma paake na awufuo se dwo omu asam na de wawu kra de sinya me bebu na tenda da tunya dan ono de asiya da banya awufuo asam en family when wo me be am so obi do kana nipa na wu a be kwa akwaje da bi okwaje no wo de ko ti asini no oni yesuro yese omubu baby se suro nipa ne ja asaman suro nipa ne ja asaman nipa no wona ote wona ne hu ohu na asaman de oye denti wamu wi ade na ye kasa sesi ebi mu de pen blue pen atu pen sesi ye kasa obi de blue atu paper so a wo di 00 ni bi keka ho oh my god na say school ni bia ya kronfo onza na metitena ya mini credit a mezo Vodafone no kasa Bonika onza Vodafone minim ko fa so ya transfer no ena o Vodafone yi sim sei metimi a transfer o credit dia begumi phone so Vodafone for sa ayi bebrebe bi code bebrebe ti me gwa na mini credit pe the time ko famna na de no papa bulong dada ko be ya no be chemi no se me kan school ni bia ya kronfo ya de mu ko school na me say de be wiaye we code bebrebe papa bi oti ni bank aso be hu ma chegu metim boni nyina so be ti bahu krono na chance every school dem o ena aba edu ba kwa na batututu obi adwi quote pen krono black pen de hia ni 0 baako wo de be yes ka bebre ti abusua enya sam ketwa ti awufu momu ayanyom hwe ya jam asamando momu ntromba bi nyino me ka se ntina ya mese yesi di ba yesi ka baako no na ye baba che emodi chewe ozi e bi puzzle ni free one ma pe o ye wonjira chire ye value is never the same never me it will never be pana value be is the same enya same just say first no adwen who crash kakata first no 20 series na nke say 2000 mo yi 0 ni ba kwa mi 0 ko enye ba kwa 20 series to mo yi 0 ma ko me sa no mo hampu de beto 2000 mi enu na free wo hwan 2000 and ebo 2000 say enka this can say 2000 20 million 2000 ya you chiri 10 mienu 2000 Ghana say milo sa duonu wase ma be puzzle ni bia fro na mudi bribri ye di so mona mo yere mo value ndi enye sem dan kwesita na abusua akisi ajabe atamochirema asem ne da ha no ma de aba na afutuo akọ ede ama eye adesuanfa wo mo UDS wo mo mbro mo ho ase ahobrase awie nkunim de nipa ye kokoti pejepeja wabeti a ye be jono setai enu nti wo so wo ma desua mu no ya wonum enya ahobrase na ahobrase no ede ombedu akire mamobotai omedru ho enti we ya futu sem a ede ama sukufu a wonso a wutie bi wonso betimi ape bi afa da bankrata da inquisitor ena medimu nsem kakra aba the new publisher da bankrata ni mu nsem ani o wose Ghana fo emunya hweye sanse be frase ya bunan hodo agu edan biara a wodi asi eye aban asase so wabra nkwaje nkata sema mfiri aban wo bia no wono mche so mbebu agu nti sisi ato ono ma na wateke ba bia wote no sankrata sam no bibia ya kama de a ena unso sa abro be senya kama de na purase na pe ba bi fufuro na fa nya sa de waso ba ba ye hye eno enso no na aya opoje kunso nsam ya dika de ama dada eno enso achi no ameya konfi yeso ono so isi ano okwan bibia ma nokonu ma omodom support amane pa so am so petutre kunya na adi ti enwa asem enso ewa ha anya say
big data biso so aba eno ba be boama eye economy no yetimi a digitalize na no so etimi akoso kama enso de amaye tie ho nsem eno no we the new publisher anya da herado ne de to aso de ama na adoma crying tie he deputy finance minister senansi omusi ai enioma bua ye den ma school bua ka de say school fees ni enioma bebre ayi fuwa bua tesensem bebre yasi aban no waye je enioma so ma enioma kosoro be chire ma defend say dey be onto them na asia no mwanso ma mi bi da ha na papa bi da ha ke no foriata na mi hunu ena Teresa Wuni wo mo so da ye say data bank nsensem bi ho deal bi sika da ha na enye sika ketwa eno ho so sam eda ha na yase na anu ada GJ for elections course yi kankan ni bi awuram ya enyan also almost dumfo se ho dumfo ona awi ni ayo wa mo se corruption ni bi ebowura na sam twofo mpo na titigui ai se Ghana de bibia ye pro twofo mpui ye na munya amanyofo ya mo tre oh we be kom no be so personal interest ai ma se mko eti ahunsem so da ha no mo ya say zoom lion for boss ene papa yi ase ne nkofo ekọ enya asam ketwa Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ase edun ketiam nyina akọ sun no a eno nso nsem da han makrata ede aba adoma no wawoso awie the Herald Ghanaian publisher so kire mu say eye asabi wono so adan eye ensema wodo anase ne tirimu po a wono abo se nyakopo ya adom na se ebibe manyeko no ma ne tumi pa so medi eye amanyeko na nim obetimi so de agu akwa so ama omonwotwe no omatimi abumu na eye makomako enso ne nyina no wadan na dite nwasem enso edede oboka tai emu na eye Eugene Ahin kita odie kwa nkyerefo wo mampanya atena yeso na oka kire eye mrahye bejani okyem de made hia omo nofton abaton presu yaso monyafo kurija to abda kwa se eye atro na doso eye onfanso wa ye ne yese eye traza ko so wonu boss ono so na so be ye hyepa ye de ne kwa kujira mamra na no eno so mu ensem enso so ewo eye de oboka tai emu abushafo wei ane ensem bi eka ho na Ghanaian publisher e de baaye ani ayanto asoda obonkra tamu boso an yegusu aja ya bubo boso de ma wo de finder ena mede eto asodia ma ho ochihin so da ha na enya sam keto ya si epue mantem ho mo ma jensase akanta so aja boso ko banfo nyina munyina ye na nioma bi ba be koso enhye bi ba be koso oye ochihin moatia oforipanyi mom amoatia ofori penny daha ye ne nya sam keto awoka na yasi NDC fo so can say presidential jets asam wo mko keka ye okuja to blakwa na ne wonka ta ba dia minim sheet ba ya trio otimo omo shi wo ma se omo nkyere tie wonu ma no akaja agu no ma twere bia de aba omo ha you giant you giant on ho ha oya fast na brofo pa say we twere ba we be twere aba I put it to you wow you giant ya de yak ba no brofo twere any ekofasho akoba na shit I also papa ti asamba 5 pages I also do 5 pages and what they buy na first lady munyina nem mama ho ahwehwem ti yudin ahenda ha ye ne obosi da bi de okuja to keka de ndisi fo ye no onto dam crown na yase National Road Safety Authority for ama urban roads for 60 days na fuano makoma adua sanse miai bu no traffic nya adwuma traffic light no asai di nanu amekon krampa me say ugina ka ni movie o police ni na gira no direct ono nani ahe obetimi ama hafo na kwasa na ye gu akire ho ni agina ho ka traffic ho traffic light edemu
send anka green so na ye obi an baby a wofa inti National Road Safety Authority for na ma ban roads for 60 days wo mo hwe no mo fix ni na dai ada na ebi mo brasa wo be pon adwuma be di traffic mo nkran sa topo sheet na sam da ha no mo yeah okay immigration measures yeah we no wo aban no information minister na da ha no mo a omo so mo ba be assessment assessment de nyoma gunsani ani yeah no so sha ase enne krata de honsem about the finder na daily graphic the about krata no me yiba ko na dia film o say truth and accuracy every day what tell say so say ohum afasha na kwaso ewo chebi nti enu se na nya agba totoro na ntiri kodi ahyamu Ghana man panyina be de che doctor Alhaji Mamutu ba omi aso kopie mu ase eno wo ka che na nanom ahemfofo se wonu mu nyina mu ase ye be ya yensuo a esai no ye betimi enso so aboa ne abon eban enya nsuo nko ansa se ne obo ade no ma hoto ode ama ye ni nyina no ye rese abon eban na se aban ne ye na afamu dia na ne hu nya sa ahemfofo enso so ebetimi do mo agim na tememfo so do mo agim na ye nyina yetimi ahwe aboa apen from asibere daily graphic yanto aso da custodian da obokrata no ena mede to aso ekenofori atada ha biemu ya economy no ho nsema ho dro kwan ho de betimi afa so a economy no ebeboa ma Ghana fo ho atowo mo eno nso ho nsem da ha no mo se enche bia mo de nyoma gu akwan papa is on process eda ha na ablakwa kujeto ablakwa no atu bia ma ekane se Godfrey Odame onna ya attorney general say se ha no na nse bi okeka etete na onkwa court odinachi onkwa na enya court ne kansem maka asem na obonju so fa maka court da custodian mi enu pena mi yiye na Ghanaian Times GT da bokata no enie nensema hodo na dikan dia mema dada ba kumienu bi amede ema wode ato aso eni se Ghana man penya be de che no ka chan for say so mo be kaya enka ne ne odwumadie bi aye dia friend say communal labor omaya juma abizu se kwasafu juma wotese wo behia pa se abasa nso akofa sa adwumade ne dia aba na no betimi aboa me asiesie yempatamu am ye mantam so atimi atise nwan na anana ono kwa to asaso ono kwa na di ho na okofia na wan aba awa kwatiti sebisa bibi edo sa ifia na bonka hwe wanya enega na obi ani ate tinana ogia na dia aba nie nyina no odi obefa bi kura na fa bi na fa bi mo oman no nie nyina fa mo oman no bla na nko a odi to bens na odem na ko bale tre na asa beboda wurese yanko siesie man no ye beda siesie kwancha ade afia diska na yo enti ano wasem enso so eno no na o chemu se MTF fo so abo osuafo no ehwe akwansera dwumadie eso Dr. Awa wabo na baso pa te ho asem so e wada waka time we Ghanaian Times most authoritative newspaper supremo o say ya tre Ghana citizen penti ya tobi amunsa mede bana papa we John Kuma eda oya deputy finance minister ngese cathedral na ehunfiafia ho ne doso dodo na wesi sei ena wesi sei ena wesi ya beye wesi sika pade yempne ekufado na aso daye ene ekone kosi ye o shaboni eni hobi ensam ni wanyan eti John Kuma a wakache Ghana fo ensam a wo kanyina ne se wa wo pepa so be ma sika ye de si National Cathedral ma wadwe nya ontanta koso ne donate na donation de oye pa enshira wo mem sen oje oyuadon enshira nim famo obi no obi nso nka oyuadon nchiro na amya akunfin so yes watiasi kwanim national chairman race no odiem ni kababa batons eno wo moko ye no ho nsam so edaha enyo ye dey see okay mame na masina feja yento aso ewo eha eno mo. All right, so the one great time so na etwegu ye 20 minutes after 8 live on AHENKAN933FM pacho ubetumi e de wadwenkyere ne de abane AHENKAN de ama 0594841044
0594841044 o de ba na yakenkan na kama idea ma ma mefa we entwam. So the family the Japan family would like to express their profound gratitude to you for your support in the 1 week celebration of the life of their father, Openyin Samuel Kwame Japan. Your contributions, your thoughtfulness, your prayers, and your kind gestures of benevolence in commemoration of the 1 week have been deeply felt by the entire family. May the good Lord richly bless you, and may He greatly replenish you. Amen. So from the Japan family, no, and that will be for the 1 week observation, no, as Nyami Shramo and Penifo and Intria Brane, the vice president, the chief of staff, ministers, present and past, MPs, politicians, leading political party, hoodie political party officers. Nyankopon Enshira Munina. Ubia Oba Ebia Nyami Shramo, the Greater Accra Regional Minister, was there. And Lands and Natural Resources Minister, no so honomo, Honorable Collins Dauda, no so ho. And penifom, Sami Jem Fino Manu Akaka Hunina Mobile, Nyankopon Shira Munina, penifone Dawson, Ibrahim Mahama, Obaho, Domino Dawson, Nyankopon Shira Munina. Na a year one Kasankasai on the 10th, it drew on Mama Daruma. Amamre no ambe no na aharma mamu api yesi se sika wo fie akwada nsu ayi we no ye nhya dan haye ho ma aba yanum bebre sa isu kakra bi a na yama yani so de ahwe nioma we hwe yanu ya konie aya no wewu pa. Okay, inti eno so wasem eno no 22 minutes after 8 live on AHENKAN933.3 FM. Na sene midi kan ekan ye no ma Canada ma mensan mo ma baso biem Ministry of Gender, Children and Social Protection yedama say ma repatriate close to 2,000 Nigerians and ma baby pie Ghana ha no mo a omo tete Ghana fo bebre no. I'm talking about omo egu kwan ho a omo dani street beggars no enye omo nko a Algerians no nso bi ka ho omo ka ho na Malians ebi nso ka ho. Ubu on more one tafua, and I just saw one tafua, do almost sika. Now the abesi sikwa, who nina a good mine when you say. A more mining conenim. And it is a empenum etu anamon to say, ya never see a bomb abaso. Na a show moon crying, show mo ding, and more yurom, who yet ya omoyeno. Yenina the akasa san quadanoa, or maybe we street in a hard drink. She said when you bro, who oko hosono. When we bounce on that, and call a person essay when near Messiah, Sana, na a hard dream be bring to me a more ministry number so for a human's job. I almost ayeno and ne, and no pay ma main man so. Na yane yamame Bridget Bonnie and Cotuchin and Como ono, and oyeko far by Peck Institute or Dano. Mammy, what you and kind FM Suni Yamuachi. Make I dana enya. We ye na ye. Na wadaro ma mpombo ko de. Nyame adaroma no ye na wonso e. Nyame adom ye nso ye ho ye pa nti Peck Institute ye de ba de. NGO personal development, educational development, career development of young people in rural communities. I see. All right. Afi yemura issue na nkasankasa emu. More encouraging crowd for say omo nhwe na omo underrate technical education. Ade mo nantie mu no mahunu sankrofo bebre no ani nye ensa no dwuma de sua ho. I say yes thing say bebre na fin sense na dwuma no omo a omutie wu na esua nta na dwuma. Nti omo mu ko secondary school ko ye nsa na dwuma mu ko sua nta na dwuma ka na omo ko mo fere. Bebre na ense da nti omo hu nye dwuma na nsua ni ye bi na fa say omo hwie secondary school na omo diverting ko other fields. Omo pese omo dwom be shem no mo sua ni ye. Nti se ba ne sana na ni uza mensinka no omo hia de na fa na omo ja omo nto aso
omo wie secondary school na no mo eja no ho omo nto aso be say engineer mo just be engineer omo nto aso be civil omo fin say omo a omo tie wu no ene sense ni juma eno moa okay nti eno na ama mo so mo encourage om say ntesa fine all right because omo mo nsa ni juma na ewuli o ya ekosu ahoma bebebe no ye ba be pe obi ama na employee ye be juma ko chinchi obi ama ye juma ye juma nye ba mo nsa ni juma no o pie school na we juma bi ye and no office obi light and no tuna or make some water how tuna you say it's easy for those people to friends and create jobs and employ others dan say ye ko shia journalism say who anya obi employ or radio station na onya juma and I say one you one go pay wow story writing bi anya ya but these people have jobs obvious school na no we juma e da ho train no sure obvious school kra no we juma okay enti ade ba ko nso so a ewo yen Ghana ha ne se yese afutuo bi ani hono mu eye papa chen jekobo bra ene jekodidi enti we no modem ano ka ne sa akeke ana mo nsusu mu tu ana mo bi wo ho inti yenye organization your skill development training and no your organizing wow person we share if you try how to make paper bags you bet sure say paper bags we are ma big akra se fashion see your market is on the boa inti no we are o me boa mo aton you bet sure deco how to do deco inti person you bet boa na why and no year for omo ma just school no mu ko pobium ba mo school ni mo de da no a mu hia you know omo de na ekoye na no nti omo de ye tira we ni so omo aye abeye those who have done it over the years and they become good at it your silhouette or your signage or your nyoma no your one guy who is into furniture ko carpentry from secondary school ko university and obey nti omo mo school dida no we give them the guidance but omo mama just school ni dia omo nya nkobi mu kra no omo na ye tro omo nsamejuma na amabuzi ka na de asase okay nti yen so ye wo achim man mu ne de na e wo se me puri bede makotoku man obi tie yen e wo kotoku yen area mu ha no mo ye wo 5 district of Fuase Ayiribi ye wo Achiase ye wo Suedro ye wo Asene manso across so ena ye wo Odan municipality sa 5 district obi tie yen e wo mu na ono so person o benefit from a PEC institute e kwa be na obefa so a ne nsa beka mo nti ye na muzi ni na no ne for from place ye beba oni yakasa idie ye beba boy ho na yaba ye be stress so say omo boy no mo to aso amoy se ne be betumi aba ho nti nka betumi akodi shitinya na te betumi abo mo nyina ofa akwa na training kwara so ye de ma mo no nti we bring all the training wa oni a opa bia no na wa ye wo hwe a ye be ma nyoma ni bi na wa odi asate the schools no na say your school because me I am so interested in omo school because they are not just learning the practicals, they are learning the theory aspect as well. And no as a foundation has been built already. Exactly. It's no Pierre, unim normal bebre. In the future, PEC Institute, you hope say they're building an institute that will be teaching people all these vocational skills for free. All these technical skills, they're for free. As I was like, who goes to the exams come one, and they won't be the show. Into who's here pass exams. My institute ni hope say that what the can stand the human say ya church say no boni say practicals no kwa na perfect ya pon kona ko ewe juma. In future no institute ni be building na ya church and for free. Okay. No pay no akotro every exams na no dey pass all right my na say the okay yen ye be hwa animu say mo be buy important mo hana omanfo o mo yen area mu han so atimi ya benefit from mo NGO no nti anopa mi na say bibia ni ye be san ba biem medasi nyame sure no tifo nyame enhira won so pa nti ye ne maame Bridget Bonnie na ekotwetwe nkomo no na ekofare by PEC Institute wo mo ani suade hunu nyina ne say omo hyenkrofo nkran de fa ensa no adwuma ho maka cha sensa no adwuma no sei omo no omo adani seniors yenye aka nyina ye juniors omo set pace na ye diwo mu achi because say also wo kopoma atade top and down madam fo ba ko obone bo kire wa yembe hyew obegye wo nso atare no so obepam ne kama wa hunu a wutimi say yes entifa ne say o wie school no o ye nsan o de ye nsan no adwuma na o ye
ɛna wo de yɛmfa ne sɛ week ni nyinaa no wanya adwuma koraa no wonya nipa mmiɛnsa na sɛ obi akora pam top and down ana wo de nya nipa mmiɛnsa mmienu pam top and down baako kora pam top pɛ a how much oba betena office air condition mu atena hɔ emfie bebree bosumi ni nyinaa usika wo beje no no ode na awotwe ode one day no ode age na won so wo gye no bosumi mu a ɛna no ne me kama sɛm sɛ utumi pa wura boutique bi na wo salary a wo yɛ ho adwuma ti apa twa apa for bosumi 30 days 31 days obekona fam obi shoe no kwa mpukura no enye shoe bia o obekona slippers wakatu ya wote air condition mu a wo gye ne bosumi no na etare slippers ho enti sanu dwuma de ade a udidi agora wani mbegu ase enu ntina yen so yen dwumadi a yedie yi yama kwan a omo atumi du omo nsa no aye adwuma no ye de omo ba no omo abeka omo asema kire na hyewo a wo fie no nso nkuran. I'm not saying say unya education no enye unya education na ukosua brofo no eye beboa wo ene brofo no utumi ka bi obi ntimi nsisiw nanso so eno no nkyere say eno na obetimi adi yi oba ye Ghana ha no we measure intelligence by how I will be etimi ka brofo very well fluent we di oti brofo you are being entesa obi te brofo pa but we the pen kura hye ne nsem say ono angasa ne brofo no okan ye no ontwere ngu pepa so a age say ma abobam enti insanu dwuma de me pa chewo memfa ni agro and I am so happy sa aban no so ahunu the import of it amen ne oba Ghana ha ne mu a ya hyeda anya TVET secretariat kese wo ho enti ukọ say education normal education no a ye wo GES no saa so ne ye wo TVET education so ewo ho no mu a omo esi office kama na wohwe nhyehyɛ ahodo ampanimfo so omo de ba sa enya omo ano keke no omo de ka no omo de be ye adwuma practically a trust me anka ye benya nipa dom no ama omo nyina de go into nsanu adwuma a obi nkonkodan obi be wie school na ohwe anim so obi na emra me pa adwuma ma ne nye ene 21st century enti nsanu adwuma de ye maamefo no ya mo ne mo ma ne nkasa papafo no mo ne mo ma ne nkasa mo mfa nhye mu tirim se ye yegusu nso a ye promote ka kire nkrofo so mo mfa mo hunwura mu no aban no nso enwase wo tena ase e wo sa aban ne sorry na o create ready market edema acha we krempo nche bia mumma wie school no mpanimfo na muhu yewura kwame nkroma ne na mamuo no oma kwan a wo metena fie o oma kwan a akwama no a wosenka wo home no wo de koya aban adwuma because sabre no okotema factories ne doso enti wo ma kwan a you won't sit home oma kwan a sa wo holidays no de koya adwuma ene okọ Germany akwala ma kwan metena fie o gise bia ondi 18 years but what the 18 years a wo ma kwan a wo metena fie wo ma kwan a wo koya adwuma enti yemie school no na wo sika dada enya fe ni ebie school a mihia book wey mihia Hansard wey mihia this mihia that mihia na fe o ma me mu ani betutu aka omnsem ye bebie school fees we yi o makwa ma ba universities ne yakwa ma ba yi ayesen koyi yesen kutua another semester sika boom maamefo nsa guomuti papafo nsa guomuti enkrofo ehwe enkrofo man nsa guomuti your system no say na create no enye favorable. It is I keep saying, you know, NDC and PP they will all come. Oma be present one more party policies, policy documents. No, the beba manifestos. You know, oma the beba ye buy ye say. But question what you be saying? Want to say, say ye buy way. You know, which system? And omo kwa build this our policies. You know, is it the same system we have? If the same system they are, then I'm sorry.
I was here Timmy Tias say it is about that time Ghana hano ye create economy economy ebetimi a create jobs economy ebetimi absorbing crofo economy ebetumi aboama enkrofo etimi bi adwuma. And it was here checking the financial sector no financial sector banking sector no say obi kobo bosia lending rate no say na tie. I was saying penny for ye ho adwuma enya no enya worse. And a comparison blindly. Me if I see say abanyo tiswe ya to abawie almost 6 years and ya to aba pam NDC for kwete opposition. Aban ni nhunu ne ho anu asan de kwese NDC for. Omo number. Because omo number pa obi a wono mfinsia nsia ni ene otifie ya to abatia no still la economy nko ya wo say NDC ewe nko yi adwon mahama benti nko yi adwon mahama utiewu because utinwu ya obi for 6 years awakotena opposition na wontumi wo ne na ada so de hye no a na je se wo ho ahia hikura no minim de enti a wo se okoso atena so maboso mi yetua wo ka utiewu se kura no Russian Ukrainian war kura san bebo mu kura de ne asem na sei. Also for Russian Ukrainian war also for first paranka ye COVID first no o ma won saso na nkwa ye se we COVID no a o de to na anye ya ye se COVID no a ya ntu bibi soro anso na ehun se Ukrainian ene Russian war so abel kan bam chirim enkrofo se ye de asase anyanwam enti ye wo man a ye ni focus ye oman a ye nim baabi a ye ni kire ye koda na ade akyen ye ni nanamu sa ade san na nyina san koda ade akyen sa ye be ye ne sa mfinhia nan ne asan koto aba sa ye dandan sa na fe nyankopon hwa na wabra na no nkasa waba enti se okwa aman bi so te se Rwanda no mo okwa aman bi so a omo se dade policies bi national policy yesi wo se ye ma ye ho a timeline say be a 5 years development plan ye dia to 10 years ye develop it to say be a greater Accra we mo be bo me catch dem say on ba be ma Accra is the most cleanest city wabwa wantimi anye atonsuom sa policy na atonsuom ono wana kan se nkrofo bi campaign atonsuom ono so ne de na kan na atonsuom I think say it's about that time where we should all come together yen tiase. I'm not stopping you from say obey your NDC or MPP politics so betumi aye I'm not saying say jaye but I was say NDC MPP politics ya ebe boa Ghana ma Ghana akọ nanim en was mfinhia numu edi anim no Ghana akọso aye sei na yakọ akọto aba ne asesa na NDC aba NDC nso so ba then atade ehye we mu no na ma beji ahye the blame game no na we mu so akọto opposition no omo nso so untimi mfa nhye we untimi saa ne mfinhia nan aso ne yakoto aba saa ne mfinhia nwotwe aso ne saa ne edete Ghana ha te se ye ni direction bi a ye kọ na ne se say na tie kura dia say obi abetimi abu oman ni bio yen sheda ni leaders a strategically no omutumi ka say ye sheda de bibi we asiani so say we no eye deliberate attempt na ye say ye pick only 3 sectors to say be a health, agric, education. Ye my home finish ye numi ye build this sector way. Ye Ghana had ye and can ye announce some ho. A yareho. Mamin kwa humano so na many Mrs. Amanya kon atefa enko to train enkomo Anak Foundation for Sickle Cell and Nutrition or no ena oda no ma me tie enka FM suni ma mo ache. Mejo so be me na necessary. Nyame adumo na nso e. Erade adumo kraye. Ye de erade ase. Ye de erade ase nti anopai mo kire se National Health Insurance no empanimfo hwe na omo mfa sickle cells ena cancer nkwada no emfa nka ho maka bibisa. Me da se ne di kan mecha wetiefo nyina na obi nso tie mi no ye sickle cell patient anopai
mission in crime. Say and that's all. CEO out there health insurance no. And last week, somewhere last week, I say they would quadrante tremuno. Now only a COVID in coma or kaye. Dr. Okoboy and all say you write July busumi more yamiadum childhood cancer. A year more fra woman yaku from your dear. And I say sickle cell anemia, almost the health insurance. Maybe a dear yapima anyone and yamiadum and then for na the other tuja. Oh, I see. Inti na engrofo bi na di propose an koye. And now say on one kasana uhunu the essence of say be include these sickle cells and na cancer patients at their national health insurance no. And you willing a idea we've been fighting for it. Yenim penny for kata, yene Ghana Health Service for kata, yene Health Insurance for kata, Non-Communicable Diseases Alliance, yarwa ensaino, yarwa infectious no, kuaya kambuma cancers, and sickle cell kamo. We've been having meetings with the leadership in Ghana Health Service, National Health Insurance, and Yarwadi Biowa, as I say, Omuma Insurance, for Vaccinating a Bebua, Ama Wanuma, Saya, dear no one, and who be had one kakra. If you young Koma, ye dear che, I am one catatrone, a dear apostle, and Ama a name, and it has so if you ever. I see. All right, Inti, send your penina cano. Yen share ni mu say, Omo de beka ho by July, and say July and crady. And then each na ye room. In fact, Anak Foundation say ye near Japan because in no na the managing sickle cell say no. On say if you be 3 years, no introduce you hydroxyurea and no ebwa and my red blood cell na away more in near hodia a wound terminal. It's me in young modern to any pediatric change crisis ni reduce it and no boarding kakra. And now as I said the pians won't be. Enti no way no ba ebeba be boa omo yen sickle cell patients no do bo nwa ama omo ho ahare omo e san say me give say the insurance no ye the sickle cell ka ho na say hydroxyurea no ewure mu bia e da boa ma tete ni omo so dia ma awofo na sika omo di to nuru e ma sickle cell kwada no abafom nti ye ni jesem aye nyina ye hwe ni mu se ebebe mu na ye hwe ni mu se ebebe me chana onfa wose ye oyonso a ye be nunu no kakra na ye hwanye mu na ya hwe be bia ebefako. I see. Inti my na se ne okan na ye nyina ye hwe ni mu eduru onso ebesan ba na ba bia akwakoduru bia no odi mu amane ama yen. Yedasi papa AHENKAN radio mo boy juma nyame onhiramu nyame enhira won so papa no painti yene ye maame na ekotwetwe enkomo no Mrs. Amanyako Atefa ono no ye Anak Foundation for Sickle Cell and Nutrition womo kofare by na yene na twetwe enkomo no. Okay, inti obi nso so the message di aba wo dan kasisi ya wa ha o se ka kire o se men kan kire Zoom Lion boss so wontu omoka yate ye be ka kire omo why o kan ye amen so makan wate inti o metu amoka na se Zoom Lion no eye branches o eye branches wa sheda pa odipo o send message wa sheda na miss me me ya no the amount me ya no the amount say o call district BI or district managers wo ho so that I say district BI be ko bia no enti wuntumi enkonko dan pani no oda no ne ka so wontu omoka district manager enti call district manager no ho no ko bisa ne say how far say ono ka sisika ne maya ene no wo de enkra de amano so wo kwa won ka nche ne bosses no so mo metua ka why enti maami a wo send a message o se friend no na ma o wa chi mo dan na ma ya chi me so maka kire no thank you me da si bebre another message eno so aba ha no mo se enchi an confirm debi baby anam no sa kwan no me ka emfa hwa no pay we so is talking about okay yate baby I also nam no me ka emfa ho but it's a sad news. Chairman for a year NPP our Eastern Region, Chairman Jeff Kunedu Ado, ne papa, openi yaw Ado, nana yaw Ado,
Nana Yaw Ado, Chairman Jeff Kunedu, ne papa Nana Yaw Ado, waka baby. Aye, waka baby nti. Yera Jeff Kunedu Nyankopon on chichire wo re. Nyankopon ya adom krampo next week ne yere maame. Ene amuso de matu adio. Next week ne yere maame. Eda fam wo mo baba besie no next week. Me say next week. Ifia da yi edi anim ya ifia da memene da yi ayi. Ena ono so ne papa enra. Nti menim say challenge no mo ko. Anyways, Nyankopon enchichire the Ado family no Nyankopon enchichire mo re. Chairman Jeff Kunedu Ado. Ena wo yere ono so ne maame da fam anyame yadom a Friday. Ena omo ba be yi no wo kwawu obo. Nyankopon enchichire mo nyina mo were. On chichire mo were na eja baby amanyinya duru dia mo maame no papa mu aya na awere ho bat sheda anya awere ho sa sheda anya awere ho sa Nyankopon ka mo ho onkam ho ma bebo brapa o ma betwa sapato ho nyame nhira wo mo 46 minutes after 8 still live on AHENKAN933FM so I was talking about yen system a aye basa na both MPP NDC omunim but o ma yi wo mani omu nyina pretend say bibia ye okay omu ba ro maka che say tuma ye ba ye be Ghana yi omu boa omu ba omu nya Ghana yi but ya na nsunsun ye wom ye wo ba kwa oba o ye oman yi ene oba kwa oba obo oman ni form nti di oyo oman yi no obo oman ni form de no me to de ama wo nkasa wonim wo omu mienu no ba kwa ye oman yi ba kwa obo oman form omu wo ho pa omu chichichichim o ka say me be pema komanim me nkoso majadi ama wa anti mu amuhwe ni oba oye oman ni ye ni oba oman ni form no e wo mu amuho mo bia me fa se mo mesem ya no pay media matwa ma me se ba ko ba oye oman ni ye ba ko ba nso oba oman ni form omu wo ho omu mienu nyina adwen oman no ho but adwendwen no enso ni ye wom matwa gumu ho se ko hwe debate no omu aka gumu ase ho saa okay, say Marseille. Mimi na minko tuding. We say we are live and clear. Ewo achima benase. Free clothing me ka kire wo pain. O tro sa akem ne ba bi mu amenkan. O tro ba bi a tro achem. Achim. Akem ne de emfa me ha. Me so de so ane aka bi a betimi de akem abre but me te ha de a achim. Why? Nti achima benase nya akem benase. Me da say free clothing. Fire burn you. Trachim fabra. Enya kem. Ucho trakim de braha biya. Yenkan bium. Tiawa. Na mami emo mpenifo ya baso na fe yentoa so. Ne bo ma baso na fe ya toa so. Akọ yen enim. Sama ka to se ye analysis nso e be ye edi afa yura Kennedy a compre kon e Japan e ho. Opani no se na ni abre pa. A wono so so atiesim. Se opese oba for NPP womo flag bearer for 2024 na empanimfu aben edi adwenkyire bebre no a edi aba empanimfu aben no mo di adwenkyire bebre no adi aba nti ene no ye behwe se ye ne yera Samuel Boateng ebebo enkomo edi afa yera Kennedy e Japan ne beda opese oba for sa flag bearership no ebi unsenka kane no de nanka waye din but si ya no watie sim bia nani bere ya abre no enya senketwa nani abre papa awo so no so opese wo ba be 2 franca edema NPP amanyokuo no delegate no a mo NPP mu no enipa makomako miensa enipa atwemu no dɔɔso but me de me hunu se miensa no be ye din eye Alan Bawumia ena sisi ya Yero Kennedy ababeka ho bi na anopa yi analysis no ye koto nkra ne ba ye be analysis no ya analysis na ye ba be ye ne ye behwe sisi ya candidate mienu no eye dan ya obi bi obayi meje flag bearer afri MPP mu no oba be face Yero John Mahama gise e bia barring any last minute hinges Yero John Mahama say o me nko mumfo obi fo from ra bibi sa badia fine but se bibi ansi na Yero John Mahama ginam dia ene na obi bia obi pie free MPP afamu no on Yero John Mahama ena e baba be hia enti I was MPP for me very yipa careful
in selecting who leads them 2024. Na yewia yebebo NDC for no sumu kakra. NDC. Say NDC say Yera John Mahama na eba or ba for one term pe. NDC for pe one term pe. Ana omo pe den. Me pacho ye ba. Ye be sa analysis no e de ama won. It's on our table. To say a very very educative say o etie bia ebeboa wo. Utie bia ebeboa wo pa. Especially mu amoye research officers no. Elections and research officers no. Edema mo political parties no. Muntie na ebeboa mo. Say ye ha no. Ye analysis ya yesua bibi free mu anya analysis ye dede sa akeke. Ye analysis no na amount of facts. And inti ye kasa ye fearless and factual ye nsuro na ye ka because no kore na ye ka. Asem no kore so de ye maame MC or see ento se be straightforward. Ye ka che wan ye kwe baby. Inti analysis on Yera Canada Japan and say ono na all ba obehia Yera John Mahama. NDC fo nso so omo de Yera John Mahama ba omo chances at saying say see ya there omo so from all indications you know it is written boldly on the wall say it is a win-win for NDC. But don't you think say the Canadian Japan factor can also do something? And as I saying it here make a inkrofo echinije na hyase sa monye mo ho ana monye echiniye no ye ba na ye the analysis no deep one ye the amamo on the show me pa cho tie we ma ye ba ye to aso Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafue Tom Nebia, and Fuet me Jim Funina at the bosso, Nititru any Esre, say Esre Naju Fua Bossodia, and an American for Agil at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, Esre Nefi for Fra Ebano, if you Agil, no first spray, Esre Swanson, wait to a quack with him, and as I would wait him per now the Agil, a spray, Esre Ninaso, Shanoson, Mema. Esreni nyibebre ansa na de agil akwaku spray so de hia sa obehwe 10 tomatoes eketo ano no ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma sa wo de agil spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo mo nso dua bibi te sɛ beans enkate ana fe so ya beans no ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prɛkopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie unya hu sɛ emfue na hyase e ba pɛ hwehwɛ vezil na first spray na sa wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wotɔ vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure ya nso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils ana se obesusu atra ye dididie no miensa na wodi nso 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina ana se wo befre 0544 325 030 ana 0270 575 030 Adama West Africa Ghana kuafo ye jimudi. Hello, Uofa, Mekot Health College, Uma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, Anna Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you school in Suma 1 year where you MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, and Jiwania Tum, na your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso, Yalitima Senka forms, there were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswan so, ya were Congo Villa, our new market body as a quan so. Ubenya forms in be our campus, me and Yina, and I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, our Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina so, our hostel were hot, and 2 Nihau Kra, Nasa Wope in Rupanso Dia, and Yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamanonidia, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say, health knowledge is life's wealth.
Ago Odane important way. Munya so na me won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ne din abeye next baby diapers. Na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie. Esan cotton dodo ade awramunti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensanse bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne ye so comfortable. Etuko chroma shanesuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na ne ho beto ne say form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Opedodo afre 0500285000. Na mo shanesuo. Ema mubu mo sanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. FDA. After sa edwedin krato yi mo. Agia to mo say eje. Ebusuafue media sempanamo odokita tro edrama upe edro ato ene enhan ho odan pharmacy aba ede enro bebre aba enunti edro bi a wupe bia wokwa wonom bema bi wo yare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a yebema wadura esefata na oyade no hworo afru ni peduam yeba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test, uric acid test, cholesterol test, hemoglobin test, typhoid test, malaria test, any test via wo pesa wo ye. And any pabani adoso. And unti wo to edra to free bi papa. Odan pharmacy council for AGN atum say yenton enru papa enfama. Afes open doso pomu swetu a oba odan pharmacy a ubenya enro bi a wo pa bia ato. Tie mamenka nkyerwe. Obeto edro nso a ye beche wade free. Ejuma ya fonso animu tepa. Enunti fawani echremu ewo achim oda na next palace opposite Duke's filling station abansro ne soro ha ena obehu oda pharmacy freyen 0552 092150. Hey Agwasi Jadie Ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no ogia enene e kire ne kire PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne che me dwun ho won na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wonafo nyina afa motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form sem firimu fia e firi na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sem fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no sa wo total so sa wo ba price no sa wo twa blocks so sa wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na pepa mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bia to so wo pe unisam cement bia to e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ni Duke's filling station na di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Duke's filling station edi ehwani mu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM
Abusia yedase so atwen am yakotonkra aba. It's exactly 9 a.m. on the dot live on AHENKAN933FM. Safe no adwene ya. Jumedi aguso awutie ni atunu din se Maakye. Aha so AHENKAN me ofre me Obuoba. Non-do and I sorry in Kunyabunu so and the 27th day of June 2022 and I drew that I send our for ase and in Tiana or the adream fine at the ashas memo being funny high life and fama me say wo reggae papa bi ayana wa clinge to one kasa convictions nia obi be ye mema ne ma me say wa bra bokra yes ya microphone bi bre wo hono mo a ombe obstruct wo keke. They just want to frustrate your life. But now what you from your room and inti ma wo convictions anywhere ni mu kan. And come on yegusu a ye twetwe na se na medical ka kire wo no. We will do deep analysis on Yera Kennedy Japan na have the chances for 2024. Na binimu e bisebisa se openi oba ana se oma officially no ono ankasa bie nanum ato nanum tuo kire se ono nso so se MPP4 ebie kwan to hono mo a obeba na ode ne ho abekire tu ahene ne yasi ahenefo no na wa kire ne nsemu de akire wo mo na eno nso so omogi ne tumu a watimi aba be ye Frank Akurafo de ama NPP amanyoku no osan kire ne yema bi a se obaba be ye president ya obeye wa kire ne ma bibiri ya obeye president obeye ye behwe na sa enkomo no e course no yatimi abo kakra ne watie bi utie sa enkomo ni wi afa ye ba ne aba be ye analysis no kama de ama but before we do that no Unisem Cement Ghana so aba achimo dan ne mpotemu asamche enterprise na akwakofa de aba no pe o se men kan kire se upese usi dan na edan no edi mudia Unisem Cement Ghana and American for Womo Cement no diama wasamche enterprise akofa bi diaba Amantra Wachi Junction as storyboarding kama bi aba bi si wo hono no ben Dukes filling station e hono na bi hunu yen opeso ye agent e wo yen potemo ha nso a 0243 583190 0243583190 eno number be frɛ ne atumi agye so wo ye messing wo ba be to cement no bags be se aduonum ne akira ye wa kyede kama a ye de ebema wo a eno so ekoso dendenden ewo yen eho no mo enti sadam di kan ye no mayenko tie Yera Kennedy Japan wa bra na woni yenuanom nsɛmtrɔfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ about eye na nisu ade hunu yenko tie no we so and do we so how do you respond to Sankrofo when nebetimi aka che say drew so when we were also founding members of Dankwa Busia in America in 1990 etino Dankwa Busia tie address ni Flatbush Nanado ni wofa your friend na ya Aboache Busia time one ya ambassador to UN the two women no car ho tino what Flatbush me Mr. Osu oha yani ya tie kura ne be fa Mr. Osu kwa chairman Boache Jako was one lawyer Kwadua from Asiedu Amwa Japan myself Professor Amwako ono no be MP one term MP away Ebuakwa. We were the founders in 1990. I first gave $300,000 to Edubuan when I saw a party in Nigeria. And the Ambia Fatun Chain 1990. Why was he doing so? Why? Nabama Bang and a party more. Otumi Edina Kumamu, a dog, a Yisika, a Bua party which I make in Japan. Bema Bang after where Yisika was there to Musio, a campaign. Emma Manfo Dimatem Ewa Ghana, a Japan, Ewa party. We have a lot to say. In Tianodia, a money more. 1990 to now is 32 years. From the time I died, 34 years. In do serve party 34 years. No, be other cultures do so. That all mammy Ufi Akuna. Ayo Hene. Dinina Yatete, no, be a threat amount. Luva ya told ye ya tia kuto say Obia Dr. Baumian kind about Obia and social Alancha. I'll beat them hands down. Maybe it's one question.
Omu kasa nyina why no timi sorry bosumi. Say okotua 7,000 workers ka. Adwendwene be na da wo so. Na me nya minister enya hwe mitimi tua Ghanaians ka. Na me say mami opportunity. Na me create employment for this youth. Now so go control mo bi obeka brofo. It's up to you. It's up to you. And you will be on your threat. Mahama Krado and Chinanwa may beating hands down. May beating Mahama hands down. Because he has failed the North. What the vice president may beating him. Hands down. Dr. Baume may beating hands down. May beating hands down. Why are they power? But 8 years in government, any vice president work for 8 years. I was see Oko straight acquire president. Only 3% in the world. And no more winning election. Why would MPP want to take a risk like that? That is why I decided to come in. And Dr. Baumia is a fantastic man. But the global downturn, any Russia-Ukraine war, every government are unpopular. So why do you want to take a risk like that? That is why I decided to come. Do you want to Mede be ma Dr. Baumia, mede be ma Alan de se na anu ya kra ya te se kabi binum kra se why and yeah mena mede be ma ne but opanyin me 62 years saban juma na me ya nkam ko pension dimi ya bofra na me the president in star you see say Ghana will take ne Dino back enya brofo we are all getting down to work me president na ni huru ye me trust no. They believe in the philosophy. Colonel IK Champion. Colonel IK Champion. Ya ko ni fa. Now the only radio station I know Ghana, GBC. But because he got his people involved, Ghanaians involved, say if you bonkume ko ni fa and ni fa na anyen. You're moving from left to right. You could not hear even about 20 accidents in the whole country. Because Ghanaians bought it. What you say? Or say wale tualasa. What wale tualasa nasi? I say Ghana. Omuti gate mo asaba. Omuti gate mo anom de agusro. Ensio to anasa akogu. E champo say utua. Emfam gata misro sa. Fagu garbage m ko tugu. Any friend wale tualasa. E champo say operation feed yourself. Chief executive, chief directors wo mu fie. For the first time, a champion's time, we are exporting rice to Burkina and the Saharan. I believe in practicalism. I don't believe in theory. The tomato ni jene kram beef Cote d'Ivoire ni Burkina. Why? Burkina. And we are Burkina. Omu tomatoes to the brain. They say I have a lot for Ghanaians. They say flag bearer no say ne kese no abegina executives na so vetting committee na wie na dwumamje say nipa be nwotwe na yenya mo ansa na secretary no na o favorite me ni favorite obi ametimi na ye dwuma see yes sir e betimi build the unity in the party but me na my bia friend mu say sir open declaration support for group no a disunited party no. So this time I decided to stay away say obia wa MPP ni owinia media metimi na yeju. I'm not afraid to it. And I'm telling MPP for say me be ye flag bearer na mutuma na me winia. The party power will be given to the national executives and the executives. So that nobody goes to Jubilee House. Like when you small boys be ye peduma ya no more jiska. It won't happen. The decision will be taken by the chief chairman and general secretary and the rest, so that I'll get peace of mind to serve Ghana. Yeah, well, live on Facebook, viewer BC members are on address up. Okay, enti we enkomo ekoso between Ira Kennedy and Japan and me ankasa me nwan semtroni bako ewo Sun City and a course so honomo inti Ira Kennedy and as CCA obi beka say officially were declaring intentions
say opese or contested for NPP one flag bearership position, you know. And opa isi na medical kachira wo no, we will dwell on that. Obi beka say, is it not premature? No, here pa, nye premature. Say the medical kano eboa for elections and research officers, and again eboa for political science students. Don't forget to say radio is for education, entertainment, and we doing all this. We will do the analysis on that. Kennedy and I would say in Canada, but Mamin Kwamano Sumra na yankoka emra nsem kakra yakudi emra ho nkomo kakra na fi we will bounce back near Santiesi politics no emu. Council Benjamin Techi Antiedu Otemenka anopai mamu ache amu akwa baba in Canada so. Nenia mejoso so fa mechia achiefo nyina so. Achiefo joso. Ajayi guso aye tire mai. Okay, yeah, that's be brave. Before I beba the main issue, no, so I'm talking about a bargaining bill. Ya person before I beba no so no. My mini can take you reactions on a National Cathedral document. Wasn't a secretive. Wasn't MP abontin na APP abontin. Yeti amran weni mudie. No, the main document no. But National Cathedral home document there. Marano and Chichis and SSPO. Yeah, fire right to Information Act. You crana. Chesa or my mufuo and my government institutions in your modia. Yeah, far president and then I walk for any parliament in BBM pa. Omunyina edijuma ematememufo. Etimatememufo were right to know what information they create. And you know, Emranwa so cause ya constitution ama education no. Say will be a bit your national security. Your national security so and be a cabinet near the other dia. You know they are exempted. But National Cathedral there is it must be looked at as just any project government. That is just cool time be about okay, yeah, that's be brainty. Sa bruha haba bonti ebi mo chesa as a propaganda na mu obehunu na document we apie no yentie ti amra bi anim. No, so to say be the document ya ba forged document. No ya the for no ya forged document in book no on fan ko dada will be ya. Say be I want one the na manya document here. We receive it. And you know the say buying and no more project so after the thing. Almost no credit no credit the better. Because the all Ghanaians that you know government car who be the transparency accountability here Juma. And you know, so if you be the end and in fact, you should have even waited and found awarded the right one. I'm a Ghana. Yes, cathedral. Say anything here, they come and to be a they come be a Ghana. But I quite so we can tell you this one a journalist more concerns than be a Moka, Monabudi Mujumaka, and Namudim. Or Chin Emma will become one them to know the BBA between that's a Kenya or now the other two. And you know, there's any panel time could public officer, namely, I can't say the seat of public officer near the other. Me sure say it's within the ambit of way to pass any panel taking the court. It could be a dance CB1 penny for anyone and answer public officers and the other. Then the legalities will come in. I see. But so are you okay with the building on? Let the building not yet. Maybe as Ghana unity, I made them a real war. Oh, over a whole home. The real war home sex. You put a Ghana, I need a solid day, Pia, Wagana, and maybe a yin chewing your baby and someone. And Anka, you don't way. Upon what Yakumamu, yes, someone also in spirit
and in our deeds. And you see a Cassie, National Cathedral. Let's say a common with Nyania at a team with Dia. Let Carmen quote Dia and Yanka. National Cathedral, not the ancestor Bemu Kra. Because if you ever soon, I mean more. That's the case. And can lay a fool and 1 year. Mamu 4 years, and cross the 4 press. And it's really free amount for the second. My people are because in Yanko on the liberty. They always say a shop of money, but a true baby said, a portion here, the yard, dear boy, was this all your ma and quiet, or your man. But a true baby are not political interest, no? Now I subdue the popular or the national interest. To me, the National Cathedral as an independent, ordinary citizen of Ghana, I'm a chef, Sonia, a man who see pray in our current time. Not National Cathedral. But you can be quite easy, National Cathedral. That and one Cathedral, a project is so far. It will show that you'll be interested in your one as a traffic here, there will be a project. But and a property school never now say you really go and sign yet me your name and Hong Kong. And yes, maybe me who is I see. Yeah, maybe that may so be and I will see. So I say, who is the cat? That would ya therefore, sir. But they would dear number for crack walk because they know say why your basics mean in every and what yes, sir. But the basics no hunting as a would you be a yakra. Definitely the people you are winning will not be happy. It's made a big margin because the Anamaraho. Okay. All right. Mami Misa final question with regards to National Cathedral, no? And this one, no, it has to do with Openia ya dear Jumane man say on your design, you're a David Ajayi. I bet you just say as at the time cry the contract name man no. Now the company no, it is not registered. Ewa yenye Ghana ha. And so omo talk also edemano. Emremu no wetieti ya emre biso. Well, we're not your procurement act said you are buying to and near man now to procure services from individuals near the adeno. And no whether the without looking at the law, no mean to meet democracy, but most of these institutions, as I want, it should be a registered company because there no be just a company no you nimba be a worker here then abandoning the data. But then like I said, you know, so near be the PAP. It would be emphasis that the PAP no no correct. Oh, okay. Okay. But still, we the special prosecutor or prosecutor. So no dear, your chase baby, ya amo pepe no okay, okay. Maybe a quachiwa. Institutions no work. Okay. America, Bibia from Kubia who. The year Jumango and Kurakan do no. Institutions here Juma, the system will work 24/7. Okay, all right. But Mami Misa, this question. Now if you free honomo. Say opese oye lawyer ewo Ghana ha. Say Ghana bar and recognize wa ubetimi practice as a lawyer. The answer law. Yeah, that will be an expert in law. Answer or practice law. And to say the infant who say will be a doctor. The Chimukra say and from so a doctor by no avian for open the rule. But from so back a lawyer by an avian generation. Can say be a Busian and no money be a normal farm back open. That lawyer be a after you got crentino. Or Makoshi, that Japadia. I was generating now Batasa upon generations. And and when you watch a say, Ghana Hano, you were ubetimi, Apple school, no, that was Ghana ha. You have found over your first degree in law. Who we are now, also Makola, Ghana School of Law, not where be a friend of professional legal course, you know.
na uwiya na ya frɛ to the bar na ye will be so hono mo a ye wa kwanya bo from so a utimi ko another country ne ye de no ye mira hye ne ne ma no ɛhye na wo ye ne ye frɛ wo ho ɛwon so no nya ze wo mo so according to their system no wo be ko akọ ọmụ system no mu ama ya frɛ wo sɛ wo lawyer ni preku ɛwɔ ho na no na wo wiya wo lawyer ni preku wo baga na akora ebitima bon samana ni afrɛ wo lawyer okay but who ni hu kwan sɛ wo practicing law wɔ Ghana ha unless say why ye the friend post law course no because we won't say or might be a constitution danko ye sha Ghana ha ye wa dey special bia we ready my friend customer law the customer law so compartment mu ko ha no ha ya ye wo ye ready wo no ma ebi ni ba bia ana the way kran so I say a legal system say yeah institutions and individuals they deliver justice no and no so ni ye wom enti na sa post law course no na ye de be mount tie no ma Ghana de no so wo dia so wo de no ho so na ne wo ye ne sa wo kra wo de wo advantage because wo Ghana de na wo international view so na nti wo ko ani okay enti no na de wo yes okay afei council my emra the main issue no so plea bargaining bill wadaro ma eno no ye de ade yo me da sunia bill nankasa din no nye plea bargaining ye plea ye PLEA bargaining na Criminal and Other Offences Procedure Act 1960 Act 30 oshe ye criminal laws na ye Act 29 ye Criminal Offences Act 1960 at 29 and no na eche emrano bebre no de offenses wo Ghana ha and ye bia wo ya ye say offense no ya spell bebre wo even do other enactments no continue bebre and na pankra see e faso chi obi pankra ye de no ko gina court to na no ye yini na no and Act 30 no enti no na ye say no ye sakraye wo ama parliament adia tun say ye de bi ye introduce plea bargaining. See, the local court to say where the Bonibia ya charge near rain before quarter. You will say, would you for now would be? And Tianoni will plea no. What you would hear, no will plea no. The horror may I say, if you want my depending on the offenses or not. Offenses if you want what with the bone crook you. By Marana to say your offense, it did not get as a you had walk on money, but you can't offense unless a year. Attorney General announced prosecution, you know, and in the partner, walk mono. Corporate, you know. Ombet young kita who did agreement, already agreement, say, we no crano, yan drop a charge away, and sentence the crown, you bet push you a court in crano, yan fabracem. That's a being between the government, not the Attorney General, and our prosecution, the police in Pune, or more yet, I'm more minor. The tonight is all minor in the Pana Yanshaye. So within your best year because you say, Remuno, you see, you will reason why we punish. Okay. The two of them, I think, are retributive, which will be on your child. But I tell the dependent who say, you punish will be a young fast will free so. A young fast will free so say, Nipana victim no crown or dear will be your womb, or my Nankasano dear will be your womb. Simoni also change, a dear Yansa Sabi which may be a film. It's just a we punish for a reason. It's a one a door dear basse, and the scientific who deal with no bit me about Attorney General and prosecution, you know, and any power from an interim, so that who are crying to me, man, a boa prosecution, you know. If you are crying, more woman or more deep on the doors on a ring. See a bayan stop crime on a power. Okay. If you make you not prosecution witness, maybe our no cry, I'm a concession be near man a buffet. But I'm not also has the young Jimmy could use to side you with and found could deal with serious offenses like murder. I see offenses you are no offense crack. You are crying, go be a papa will be soon near the other. And no, even though bet me up pursue civil action apart from a criminal or to no. Who wants the criminal so they might take time. It take time on so. Victim behavior because a bit majority power in frame. But we didn't get a home be dealing with me a corner compensation that crack. Okay. Bianca.
adeɛ anka ebi anka yɛ sɛ ɔkɔdam no ne yɛayɛ nti wobɛhwehwɛ ɛnnamu no bebree koraa yɛbɛtumi avoid na nɔɔso bɛma yɛ prisons no a atwo pi a nnipa wɔ hɔ a wobɛka sɛ sabio ɛmmoa yi a kyɛ sɛ ahokyerɛ ne adeɛ wɔ no ɛso ate prisons yɛ think yɛde reforme wokɔ hɔ ananka woanya nyansasua wo sɛ korɔ no na abɔɔ yɛ no woanya ansa no adwuma na waamɔ korɔ no bi no wayɛ more productive but yɛnhu no saa because sɛ yɛ mmara no yɛde akyekyere yɛ ho ama ne nyinaa kɔɛ sɛ wɔafiase nko a the only option ne yɛwɔ a ne sɛ fine by fine yi mu nso a nnipa no koraa ɔno ɔte wɔ koraa wɔde hwee na wokɔ fine ne no wɔntumi ntua na yɛ sɛ kɔmu yɛ na wɔbɛkɔm okay enti no wei no ɛbaa na atumi sɛ kyɛ sɛ ɛde akwanya aba obi a wadi mfomsoɔ no aba ana wɔn nso no obi a ɔno sɛ wɔyɛ victim no nso no ayɛ ana state no nso no koraa na ɛba saa court no nso no ɛnya mmerɛ ɛfocus on more serious cases na yɛ sɛ cases ɛbɛtumi abɔ ne ntɛntɛm so once you are a constitution, everybody has a right to be tried within reasonable time. And here, and Kesem, and yet me do awesome. But over Ghana will be to make what that remand them so many years. Now that's with them. Investors, almost how efficient your legal system is. Okay. And also, the idea when you are a babu or minor power. I see. That just say a babu crama adjudication, so yet fast track it. Okay. And I get a sense that we know cannot be the asset out of court settlement and only Yashimu can yes, out of court settlement, once then can know more several matters, you know. Will be car, will be contract and near the day. But with your criminal partner on the crime or committee offense and you could do as some dead work once a woman and baby I cannot. And on just you introduce another form of, let's say, out of court settlement. But in the idea who are court to me inside the power, but court, you know, the more we know, more yeah, you know, more the court on enemy. Oh, okay. In a way, no, a resemblance with that. And do the emphasis as what the ever criminal side as well. The baby out of court settlement. Oh, okay. Council, I don't pay my yenasi, Bibiani, a better baby. It's a better message. A creative one and a bomb by my money. Seeing you soon to the Mossum, sir. Young Koyan, and the way the MC and pet. Buku Sunya Mayo, Council. And the way I won't call for me, sure some bank have a information. And Julia, it'll turn be a mobile piano. Mate, but that's be all right, it's here, Council Benjamin and Tiedu Techi. And quarter train and Komono. So some 27 minutes after 9, live on AHENKAN933FM FM and Crofire Crowd for Canadian Japan analysis on Yebe pa Eddie Amamo, but more fei na ma joining and mumunti Yabesa kwa kutie neneno ebium asem no kan ye no Yabesa kwa kutie ebium na fei ya ye ne openino so abo enkomo Eddie afa inti yabesa kwa kutie biom na fe okay I know herbal bitters ne capsules no so say usisini ya wo ya yare bi na etete wo a ye wo ano herbal bitters ne capsules e bebo pa ma me kwa homa we so ma me kwa homa ne so mra sisi na fe me ba me mra me kirikire mu emfa enkyere wo ye ne empanimfo from a year International Drivers and Road Transport Union International and ye twika de ko Togo ni hwan ma me nkwara me ni wo mo chairman Owura Kofi Sapon enkobo opani wote me kan FM so ni me jo so minia apo mako de na me adom ne mo mpaibo ye de radias na International Drivers and Transport Road Transport Union there. Transport Union of TUC. No, we hold that down. If I saw ye ba ya be infimi ni na ne ye wo order da. Ne ye dom Jesus kuno. Ana be infimi ni ya ti ya ho. Because I say me share dan say that. Ne. There was system no pa. Okay. Na mo se den. Enya boni bi eminia me da wa se na me chia o tii for some do maso afem ya no pay say enje bia na to asentuadim na
na ye fo se nka beto so ama be mfi be mi ne ko na nka ye ntoto asintwedium enso ya antigita me antigam ye da sore ya toto fangu mu ibe na wotwini ya kasa ho bibiri ama the principal bon this year net 27 free ye toto ye asintwedium ho amunjichemu edu enum na sha ase ndi ade a ye gina radio so TV so abodawuru bibiri say yen station si die free na koro kofro ka so de kakra kan na aboa yen ama yetu na so amanfo no so mpa because yentimi nto fango no na yentimi anto so ai beda na yetu ehyan na kwadwuma amanfo na na be koto asrem se ombe boa yen yetimi ato na yetimi asomo so mpa so busa me no. I see. Enti yene mo mother, I don't know say mo mother group dia GPRT mpeni for bonkomo. Ebisa omo this same 15% increment. Omo edi banki say enye no kre say intumu sa ebeba. Momo ba betumu die mu yi enkonko farm ntime ho ase ma. And again, momo ye henfo, momo ne ye henfo trotro ana henfo yi ena motumu die mu ene yi. Meda waso bebre ye ko ba bia ka eye juma ko bia no ye ko obi yan sha GPRT for us in the first place yan sha omase ana yan for some so omuntu mana omuntu ko VIP a esono boa ya toto asentio die mu enyo amusimu eduonum no ye ne GPRT for nya na kwa bankuru mu but say no maybe koso a yan for say bibi suffice ibi koso ba bia enya de a yan ye betiase as I say, you're going to drive for no, and you're human. I just selfish interest, and I say, yeah, we are before to move 40%, but now I can hear to move 20%. Yes, mean, I say, go for via the car. No price station in 20%, we have 40%, then go for call for. A been super no problem for. And the car as in Jadimu to Moody. And found only union or the opposite out to the mother one who said no man could man to batum because as beyond the orgy. The I said you 24 said the edge no monje. Yan the force said the idea about bueno and the edge. I see. Na me bisa say momo ye him for it me fan say bi ene me pia free and I me person me faka ko baby. Ka bi a me fa bi ana no ma tu na momo de ne him for. And I'm a say bus, trotro, taxi, na keeper, you can't be. You can't commercial operators here. You can't be. You need specific car. Say we want to be a juma. You know line drivers. I see. Yeah. All right. Yerama yenase bibi ni ebesa babium. Na so me da was no chifu. Enti the national chairman edema international drivers and road transport union ora Kofi Sapon and yene ko bon komo no se mo be ka ya ahaya na me ne GPRTU PRO kasaye o se increment bi ani ba bia but well ye be ka ho asem da bi ano heba bi test ne capsules no enso so chise me kan cho se kuku na etete wusisi ne ya wo ya ukonnam a untumi enni mensem wo ho no mo amekanfo adredi ama be boa pa amwenya ahoden e de didwuma EK Asimim Drugstore ewa Achimodan Zango ehonomo na wobehunu yen Achimodan Old Town Zango ho a wobehunu EK Asimim Drugstore ewo ho ana wokọ ba bia ye ton abibiduro bia nso a wonsa betumi aka bi 0541210227 0541210227 eno ne number be frɛ no yetumi agye so akwankyere bia wo ho no ye de ebema wo na Ahenkan FM ye marketing department no ebi oma promo ato hono mo a omo to nsade afro bibia se dwumadie bia wudi a wo pe eye company am yabo hu dawura ma wo no eye Ahenkan FM ne ye kanfo dia ma wo from marketing department no 0244 290093 0244 290093 o fresa number na nkomo bia wo hono mo no ye bedi nyame ya dom a ya wo da bia nso ye sinkonwa eye boiling issues ene ye de ebremo boiling issues eye numero 1 me pacho tie bi ebe boa wo wabra anwumre no wotwe abo kopim se nondu ebe bone de eye amanyosem kronkron a adesua ensoso ewo mu bie me pacho train no atu dadaada eni nti se unya emma ya na wama onan aboto no nsoso aka ho ababi sanse ye koda dada yes anko tie Akene de Japan wi ana fe yemfa analysis ne hyehyɛ so ne ma okwan na nsoso ebrɛ mu bi
sika ebua party bi chen make in Japan be ma ben after we yi sika wo say tu mu si ho a campaign e ma manfo di matem e wo Ghana e chen in Japan e wo party we have a lot to say and you know the money more 1990 till now is 32 years from the time I died the 34 years you serve party 34 years no be able to catch yourself do so that o ma me ufi akonya eyo hene yep nti eno so ho asem eno no Kennedy akompre ko Japan ena oti se o kyerɛkyerɛ ne nsɛmu de kyerɛ no na ono so ni fata na eba na bi mu kyerɛ sɛ ɛyɛ dynamic pa because as we speak no ho enipa 2 ena ɛyɛ so popular amongst NPP sɛ ɔmo bɛba ɛyɛ Yura Alan ena Bawumia na ebusuafo ne tie nie already no Alan ne Bawumia me ka kyerɛ wo pay ɔmo ho yɛ Ghana fo ahi MPP nankasa in general nankasa ɔmo ho yɛ Ghana fo ahi as we speak. And this would the obi or your candidate ede ba. You should be able to bring a candidate here. Obetimi appeal to the Ghanaians. That person no Ghana for say omo na adwene be yepe. Enti bi mu che say Alan Bawumia factor no MWA MPP. Edo make opposition straight. Say omo be sacrifice no omo de Yura Kene Japan. Aba Kene Japan obetimi appeal to the masses. Is it true? And as I say it yenko na yene political analyst. Yura Samuel Boating and Kotri sa and come your penalty in can Mamma Channel pay Umpumoko de Yede Radias Yamia Domiansia Huyapa. Enti near Edapun so I didn't hono. Yura Kene Japan a fade away in a nim, so no so or baby. Uti in some more canoa and ya goody, Nenia Brepa. The Kenen a Japan factor. Ebetimia Boa MPP, I'm on my breaky 80 no. Of any medicine. Abanyo could be a dick, and Maminka did to Mubiano. Or men build the political party with Nipa Baku and a Nippon Uniso. Nemum or build the political party. Oh, be our political party. It's in the NPP Amanyo Kuno so. Amonso Amanyo Mudia Cotino or Mine Median. Omonetia Kunyaso. Na said the editor di hu common say ya batu di medie mo no ase Ghana for yesuni e ba ne ya manne bi wa abatu di medie no yese entie motu bia ye bedane yensa jene party o tie kunya so ye NPP nso hu eninti omusi omu be break the age meda wa so wabo hu modern pa so na wo kan bi so omu be sacrifice eno ne ye ba ko na omo so ade bi the tactics. Now the person is on my be a friend deep thinking. The result. So who two what will be the one enough from this all the tactics be we part let's renew mumu a tone win some year me who's part me here will be a issue say the need Jinabrania and your party map one kwan in Ghana for you know every day so the Obuoba you party you say what the big dinner party may better Abama and I say in home born year and then so your party for man kwan at Twaba with general elections in it Obin so Musu say your tone on Ghana for name na your better so ya the practice room now you know whom you know Nipa we are used to see a dinner banner but time here a dinner banner obey my baby but Tainana and see Nigidi pass and Yura Kennedy Japan, yeah, when you politically or they neutralize the tension between Alan and Ebomia. If you say, Omumi no, I hear or Monday, no, you may be an Eddie to Baba party, Mupa, and then you know, be a Susu say, or not be a new Mumi no be Afa. Then no one can say, do Jinabrani or non so, Ubunis with Jinabrani, Ghana for you, no. Kennedy Japan, you know, a man you say, you so a businessman, Lemum, a barman, your son, so I said, or you'll be our Canadian pa. A party, pan on one don of grano, which me Canadian, after you, Nanado Danko, Suni be a na Omedi Mampeni, be one Canadian Japonium. After you, pork, Gam, Suni be or Canadian Japonium. If you mean some more Canadian,
Ghana ha no obi wo yemfa adwuma die ma na sɛ de osi kasa ɛne sɛ de osi kyerɛkyerɛ ne nsɛm no odi akunya ne ma na afei na akɔyɛ bibi enti ne hu ne sɛ wayi ne kyene de ɛbɛboa na mmom ne nsɛm bi ɔka no sɛ ɔyɛ man of grassroots no ɛhɔ no na question mark no wɔ no sɛ grassroots no ɛnso na ɛyɛ delegate no so ɔmo bɛtumi agyina deɛ papa no ka no na nka medeɛ mesusu sɛ afɛ Ghana yabakɔsɛm no enseva NPP mprempren sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛto abama Alan anaasɛ ɔmo bɛto abama Bawumia fi sɛ party bi a efiri sɛ yɛnya yɛsi yɛ Fourth Republic nim no nipa a wɔpɛ sɛ wɔtu franka ama party a wasa som wɔ party n'aban mu no yɛ ana wɔn nkyɛn ni nkonim ɛne ewi nsi Mills pɛn so ɔyɛ adwuma ɛde ma Yura Rollins odi nkuguo na Adedanko Akufo Addo no enso ye adwuma wo Yewu Akufo Amamuo mu no opre frankatu adwuma no odi nkuguo ne mpre ne mpre baako ne mie no so ko ne mie nsa so na nyame ye nadom enti nei Yewu Bawumia nso serve wona na Adedanko Akufo Addo party aban mu Yewu Alancha Maten so serve enti tempi no obi ya no won serve wo party ni mu no ewa aban no wɔte akunya no no ɔno na ntempi ne ya no yɛde ne kwa bɛboa nti sɛ nnɛ yɛwura Kennedy Japan so kampa hu ne saa na mde msusu sɛ ɔbɛba nka me hu ne sɛ ne kwan so ano nti yɛnhu sɛ party no bɛtumi sacrifice in terms of tactics party no bɛtumi adi nso sɛ yɛpa gu akwa mu ato abama no na ɔmode akwa adwendwene mu ahu sɛ ɔno ɛna party no susu sɛ ɔmo botɛ no wobɛtumi de ayɛ ɛbɛyɛ den de ama no deɛ nanso me hu ne sɛ among the seven dear you are in Japan, a bit my BB. Oh, Bawumia, any Alano, Ebi au Yumi and Frua, or no bit my boy in to our banner, Minus neutralize it. Thanks, na Igna, Bawumia, any Alans. Okay, inti say yam fan say delegate no crampo bemano a year go ahead no amwaba be ye flag bearer diama or mo party no automatically no or ne NDC John Mahama ena eba be conteste Kennedy Japan John Mahama how ena Ghana fo be hunu omumienu na hwan na eye likely say Ghana fo ebetimi anya opepa no na o ma no tumi no Ghanaian voter Ghana ni otoba e den so obetima predict no anya she advantage kakra be ko e dia ma Europe Kennedy Japan eni Yura yamampani dada John Dramani Mama ni mienu nso na edem ni se we abedi mampani da it's in a track record no ye pese ehu obedi mampani se ni nesitie we nso ye obi afi no oba enti yeso ye betimanya akukudo ye hwedi wono nso de beba na enti obi awa advantage Yura Mama de no obe capitalize won nioma otimi ye osusu sɛ ɛboa ɔma ɔman no gyina yi a nunti yɛnsa nto abama no yɛwura Kennedy Japan so deɛ no bɛkɔ akɔyɛ sɛ deɛ maama nti yɛanyɛ die no ɔno ne ɔwɔ aban mu deɛ n'aban na tie akunya so ɔnso wɔyɛ obi a ɔtumi ka no kora hu sɛ adeɛ wei yɛ enti nneɔma bi a ɛkɔ so n'aban mu ne deɛ ɛkɔɔ so yɛwura maama aban mu a ɛnyɛ no obɛtumi abɔ ho dahuro yie aka kyerɛ temanmufoɔ sɛ ɔno no deɛ ebi oba onye ne sa enti yentime predict Ghanaian voter nka me hu ne ze enga competition ni be tough para to NPP disadvantage ni e wo Bawumia eni ala ne ze omo kan ba yin ho na neoma bi e koso bia enye bia no ye kan ye bo omo fra anya he Bawumia e kan ono kra na e chama of economic management no yewura alantramaten so e ka cabinet wo mo ne mampani tama se fa agene no so kan ho enti enyoma bi e koso wa ba mu mia omumienu kan na mbom yewura Kennedy Japan e wo mu se na ban na tie kunya so de nanso onka ban no directly odi oye MP enti ono no Ghana for ni bi hu so okay oye fresh man with fresh ideas again so say so when you be bi o suahu bi anase o ade bi o pese o de bo man na ade no on fa man na Adedanko Akufo Addo na on fa mo na ban no nanso yen tensu say obetimi di agentura mu obi obetimi di nzamu obi nipa ne pa ana ofa enam so wotu mi se na wonde opa na obefa ayese council of state here we obetimi tu mampanifo obetimi amane kasachire bia nanso mra ne se mampani exercise the discretionary powers are opa ana ofa enti ebi nso betimi nya akukuduro enya gidi o Kennedy Japan mu se
ebi a wɔka nso wɔmfa ne ne umienu nim sɛ papa no onya platform a otumi twabɔ ne party for no otumi hu sɛ in terms of amnesty here Ghana for hu ni sɛ asɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ no nonsense man a ebi a yɛnya na konya paa de tumi ni man a obetumi abɛyɛ nhyehyɛ mpempini ya na mpuntu adwuma naasɛ amamuo no dwumadie ɛnya yɛano ne yɛde ka yɛpɛ sɛ yɛhu action ɔnze de bia meka sɛ yɛsɛ yɛhia radical thinking leaders asɛ ɔmo a kootu sɛm no asɛ ɛyɛ adɔso buku sɛm ɛyɛ adɔso anyɛ hwee yɛwura kene Japan ɔyɛ businessman a sɛbi in terms of sɛ yɛhia dwuma a ɛda mababu na nyɛ de ayɛ yɛhia sɛbi ɔmo nso ɔmo wɔ link kakra a obetumi akɔpɛ adwuma bi aba nti you can't take it away from yɛwura kene Japan na mbu sɛdeɛ wokaeɛ no so NPP amanyɔkuo no betumi sacrifice as omuji say omo party of tradition by yan kan say tradition no emere ko na nimetimi dane ebia ba bia wote no o to free hoko ba bia o tradition no culture no ebetesa so adapt to the new environment na o komu nti emuta say estu ahene ne esi ahene e wo NPP amanyɔkuo ebetimi ato omo tradition na to nchen no mo hu say yewura kene Japan sam wo kan no obetimi agina so ato aba ma no manya ne mu awisemu egidi se emra ne nkrabia na be ebekyere ne mmom party ni hu se breaking the eight no enya ade da from every say said edi kan bi anyway favor NPP amanyokuo no ewo ya bato e bekwa for 2024 ne mmom ade ebetima favor mo ne se yenya wo bi a on some party no wo bra party ne tie kunya so o yi ni ti so pe to franka no egidi se omo ada yi na kana koto sensu um nanso ka aban otie kunya so nti kene Japan a ene ebia papa ba ko no ofiri mampo no enze me we fi di ade nibo a omo nso party no so history no betina kwa ebia kwose omo kon se omo na party no hu ni se ya bakose mo ya batuo mu no omo ni di no omo so nti omo betina to aba ama kene Japan ana obi fofora woni aban mu a sebre ni nyina kutom na mbe ni susu se kane Japan wa unity ne de ebema tension na ene titimu na nke ya ba gidi no e kure nyama yo ebeba o ave no mo ebeba pa alan bo mi afaka ne de opani wan ya na eno e de party na ko pusi o mo kan susu se de bia ya na mi yisu mampani kofo mampani dada kofo asem o mo kan se ebeye de so ye nie messenger obi ye soma keke e wo party o tie kunya so dan se obese coat about time I say shoot so ye party chairman now you general secretary opposition party there na party me so on the man to me e di o mako opposition and now so mbetima so bi o so say when kwa de de no kwa obetima boa ma breaking the eight na tini abam e so mo shebre de opani ekuto omo ansem I see and so mo hu di omo omo hwe de ama omo party no going forward 2024 elections ye da se pa nkomo no aye de but ye bre no so aye bre nti ye be hyeda san pe eda foforo na ye di sa nkomo we yaron pe ye da se bebre ni nchiremu openi me so me da se pa me nti ye ne political analyst Yura Samuel Boateng na ekotwetwe nkomo no ebe ye de keke na unse ebre bi sa dia ekoso bi si wa achim odan ha ebi si ye sa bre no na MPP fo wa achim odan no omo de abani den campo omo de ne saa na ayi headmaster was no a teacher was den papa yi me refi ne den yawo bibi en wo fa ho mon enti we mu so te ho de alamba wo mi obehu ana je se honorable Kennedy Japan wo kokora da oh my goodness, interesting times ahead. Ebe de keke me ba cho mayema okwan na so bra mu bi na fe yenko yenanim NDC for so di Rajon Mahama na eba but ono no ye one term pe NDC for pe one term ana nyame ya adom e no so ye be ye ho analysis eda aka ewo yenim no opani kasa ne yenko yenim. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba chawo dini be akase free. Oba anwani wonji. Na anwa de ya na unsa da wo phone so ana.
Na me yo ma freda. Sapo mo ko de. Oh, I don't know more blown experience. Ye the radio sientie we. Kennedy, elemania diana, if you said that my move, Clamania and Sada. Was seen a boy, na me dem bomb ma delegates for so almost mana Canada po before no senior fancy can ko redo. Before na me aka me to ma ba MMP nanka oba to me to no oba flag bella pa me abba me ko me to ta nka ma tini nyina ma no me bi ba ko ra. Yati ye da se we ba cho udi no bi aka se free. Obuoba wa ji nyina ba ko pe bed odan town. Bedman pa cho pombo ko de. Peter da go ma Obuoba hu che na wo wi asin so ne wo ye. Nyame wo ho. Amen. Yo, Obuoba na pe ma michi odi AHENKAN. Big one michi adodia. Na obakwati pra wa chi modan old town. Omu tie papa. Obuoba ona bu Canada Japan wakata na mu. Mene na nkamenya botre na nkamasrim. Omrendi no me ready sa homo. Obuoba hwe behwe ne kwan. Asin breman, asin chia na asin kushia. Onu anu kwa fa so kwa sukwa na Obuoba. Nso to akwhwe. Wunya kwa mpunko. Attention, now the what MP almost 22 years. That's the show fine. Now the president Obuoba is again obey him for years. MP obey him new. Out of the president of Nakra. Into Onqua de Messiano. When you have don't tell any mama. Net 2024 young command. Obuoba Yami Yajuma. Nyame enka wo so ho. Hey, Edio. But senka Kenny Bemu anka. Enka politics ni elections no for 2024 nke be akono keke me ba jo udi ni be ba kase free Obuoba me ba jo udi ni be ba kase free o Obuoba hey Mr Prince lower way ni mama kakra why ba jo me da se apo ti say nyame adom na wonso me so we ye pa me ni aje papa say ye papa kene Japan Oba. Na me fa inja enkoma me mama this adwa antajwa sebe oton no ma ewo runabout the chamber pa na pay ka Japan ba Obuoba ya papa na tension na de akofo de so na papa ni chechiri mu no de ba umia ani alankas no tension wo sododo it is between penifo no between atase ayi pese pa de papa ya aba kebo boy akwa so no enipa o wo tun to san no ya wo tun ma la kasma utu ze no ko ya de o ma ni se fa kwa na ibeyi ya di ma ono no ni ya de ma yen na ya papa so book money wa cha se wono so eni pani eja prince nya botre sa okunu nduru ho enti menko suja mafie there be wow se tension munya nhase munya isa kafra obetumi asan ba MPT so mo MPT so mamu nkoso suja ngudi ayibia mu eja prince we nkwa de me no nya adwen e ba cho odin bebe kasa free mpacho intio Obuoba de MPP de ne bayi nyankopon ya dum no bedu a ebebo aye pa na o hwe yewura Kennedy no kure ne nsempa wode manye wo omanima in fact youth ne yetene kan ne ani age impa ya ne eba man so obegina ma MPP na MPP afana ntoma pa efra medase yenso yedase bebre yedase mesremo se MPB tso a eya amoma nya sound mind no won fanya adwuma ye ka ho bio ene ya omunya adwuma no ye ka ho be ba so di be ka se free eja yenti o mede na ya Canada de monde ya ka me kwa kame fuano abisa de ya announce ni fanti me ba cho eno no evidence bi ama abonten se oyo no anase nyono nti yentimi enka wa ha ani yama imra mama why ndisi no yo yate eduru ho a why nti masema na meka no yesremo se MPB ti akonwa so a eya amoma onya adwemu fan no mfanya adwuma no
but MPB ono no te parliament ene ni abre no na obi atiasi akire na o tutututu ntokuru sa ya na ehadwen na mo so yemfa nyam sade mo so mo de ye wo mo anetete so tu wo mo no yemfa nyam but odi bebe akase free Obuoba eja Obuoba masaba oh debi mo bi mrabi ipacho oh too bad wa ma wo be gina so ache too bad indi yesra mo munyai sa mo primary si no eye next year ada na munya abotre na sisi ya mbetutu jagumu sa munya abotre na mo ma MP4 na teso no o ma dwene munya o mo fan no munya adwuma ipacho odi ni bia akase free asanifo nyina anim ba ko pre ipacho yentio ne kakakra yo Obuoba me tia no pe yo ne wa pamfo nyina na mentia kutokuman oteman titru asanifo ne ayekofo wasani nyina ntia kase nkomo mo yo me kuma ni mu de na me ka mtie fo asem no agya mo site me do kakra na me tie na omo se omo be block ye number no ene omo ne mpanifo ne nkasa ye sanka Ghana card ne de akọ register tipo enti do mu tie ya omo ne mpanifo ne nkasa na omo nye card won fe card ma ye me ya me de 2 years atwam ye the 16th March 2020 up to now me ya me my sa enti me da no register me tip so omo pa customer dia ne omo ntwetwetwa me e be ko Vodafone na me sa ko ba cho enye MTN nko a e telcos omo nyina ai omo from wadin bo omo boy sida ma me ko kene de Japan asem so kakra na body tell mama o ma mba tetew we kana di mom de nyam se nka no kre kana ne so ahye no na me bua na ko no mom tini bank ye pe because alamba o mi ande de MPP be ko opposition ye mpa ne sa ma mo abedi bi hu se na me mo sitie na mo ye ko enye enti ye mpa so ba enti omo mo na kre de Japan mumu wi ni na ye so ba no ma no wando omo tu ko no wi ni dia me meto aba me se me nto aba so no wi ni meto aba we na me judgment nyame e ba chudi be ka se free Zelo odati because if you are just Mbajo yetio Obuoba we de alande obadi anke we Kennedy obana kwa odi AHENKAN ne ba tanko mo tia be bu o ma na ma ye pa omi no de omi tutu gegu nombi tia ebu o ma na ma na ye ya ma ye I see. Yeah, that's me. Me bacho udidi obi akase free. Taxi driver abotreye ne mkase free asane. Okay, yenti your boss. Yo bo anopai na kopa sim je AHENKAN ne wa sefo nyina. Na ntia kese koma eyem papa imana danso. Obo anopai da fini masana eye Canada ohin Japan de. E be se sen kempi mpanfonya afanemla. No me sha John na for yen fancy na 2024 said the workano the honey yeah that's it if I show na utwa to odi ni be akase free if I show me dia Georgia Georgia close ni ma yen yempon yo me da say na odi me close ma me fantia and for my big one incha bedman friends are chance na me chia mu na NDC company so ina me chia obi bia me ana pe asema mo ken ama me ra ho papa mo so man Kennedy Japan na presidency na e wo ho no mo no e ya de a e ye for kwa ascendum ko so ono ani constituency bra wa bo ho nti se oye MP for 20 something years no obo sa bra we na ye be tam Ghana konwa ye ntam fa ma ni pa bi akeke matra makwa em ye bi mu masa Kennedy Japan no ono ampo no asa race na kwa ba resign from Allah na ba wo mi anum sanko fu no kwa no omo be yi na bo na Ghana the very jet no kura yo see Ghana ni bia bompa ya okọ ne koto je ni ma John Dramani ma ama esram se gata ono le ye to abade ama no 2024 na se da pon de ono on ka wo hwe ne constituency kura na ono kura na ka on hwe ne constituency ansa na aka se obe presidency okay e kwan mo nso mo ka on tumi mo Ghana ono a mo kese masa ono kura de mo yi ni free game no mo kura no ono kura de game no nka ho Ajoja I said ni huhu ato usu yi
Debbie. Or you're no match on one Katana Platinum for you, no match for Allah and I said, I see. And I come to Magana. Yes, on one of my chats now. Yeah, that's it, Bebre. Hey, is it how? Would you ever say free? Okay, Pacho, Chanitoni and Koya Brasso. Yeah, that's it. Okay. Yeah, that's it, Bebre. All right, so Nana Obrimpon Mensa GB. Yeah, that's it. I gotta go, man. Nimsi, I'm doing it for you. Cha, cha, cha. Mbraswana miko, mbrasunti meko. Mami fasida nkomo odi ankan kwame yebo adwempa hini Kofi Mensah ka obike Kwame Asante Billy Man omo eka bomu as a production team offer me Obuoba Ofori Amanfo the Commander General Ensruja Bako Ayaka e ba cha no pe kotoku meyo ma be som me kotoku man me braso me soso na e de nwumadi ahodo aka ne so atoato so ne ye ko yie na waboy abaso de anko yie na watwe adwen asi so na wate ase ama me se